Yes, gather share mwanya muno mwiruri wa Paxson TV imwe kuma guku kundu kiukaine ta Utawala ndego ko dukaine ya Justice Electronics and Home Appliances ndagima andu mami seta muno hawo YouTube nijigarira thiko cigano itekirite kindu no riu ndacokereria officially koguo mutikaigwo makete andu marauria Paxson yathiete ko Paxson yathiete ko ndio huyu mimi hapa na muthenya wa muthi rocini roro hwaine wa muthenya wa muthi miaro ya muthenya wa muthi ndauga uguo ni tondu kuringana mathaa maria arakorwo kirorera Justice barari gwaterete hwaine we ti hwaine ni makuringana mathaa maria mwiroreri arakorwo na akora kirorera. Good morning. Morning to you, Patson. Yes, tukikaribisha ndu aya guko kwa Justice. Mwe karibu sana, nijitagwo Beatrice wa jiko wa Justice Home Appliances na wamuthi twe branch ya Utawala. By the way, ni maratoragia kai mutaratonia kiria gikuo Utawala. Nikio twe guku. Niguo. Kabisa. Adana makumiseta muno na maika meda wikara game meda ngeikara gikurehaga haha uguo. Niguo makamenya indo iria urehete. Ndona wena indo ingi unique muno. Eni. Na taturirikania twe Utawala ha na uturirikanie turirikanie ngi ritwa riaku. Uturirikanie guku niko turi. No tari haria ndukeri na nginya kuria kihunguro tutaririe. Tutaririe gira. Gitagwo Beatrice wa jiko wa Justice Home Appliances twendagia kitchenware, electronics na beddings. Tukoragwo haria Ruiru kihunguro opposite Mark Hotel. Building itu itagwo CNM, tukoragwo ground floor shop number 8 kana S height shop number 1. Ni turahingurire branch ingi Utawala na niko turi thaici. Niko turugamite thaici. Thaici turugamite Utawala. Ukima mwena wa town ri ukuhituka shooters. Eyo ni stage. Uikuruke hanini like 200 meters ukinye handu he petrol station kandikitwo Gerian. Tuko hapo. Muko hapo. Yani ni opposite AP Training College. Ona mundu akaha ni kuona gifao kinene kiandikitwo Justice Electronics and Home Appliances. Na namba cianyu ni irikona ni ngwambia gucikira haria. Riu namba urona hau uguo ni ya Justice Electronics and Home Appliances. Na basi itu ni 0720 616 098. Shokera ringi. Ni 0720 61 60 98. Ngide miga 0720 616 098. Ngithanagia uguo. Eni. Ciothe ithatu. Riu muthenya wa muthi ndira tuonia andu aya indo iria wina cio na indo iria ingi ciukite unique uguo ikara uguo mwiroreri tugacenji mutambo ni hindi turambereria na ungiko wina kiuria giothe ukoria hau uguo na ni tugucokeria ni tiguo riu muira wambiti gututadia kiria ira kiori ni he kindu ndona haha uguo o tukiarangagia uguo hindi ingi riu ndakona ningi yokoraga na tuindo tuingi muno ugaga na mwiroreri ndariona gaka gadariona guku kwa Paxson TV riu gaka ni no nyende kwamba kumenya ni gatwi muira tobito ni ndirona ni gikombe ndiameka ni gia cai riu gaka Paxson ri getagwo toothpaste dispenser. Nigako dispenser tukikijirie jokera toothpaste nigetha kwonye kage kimenyire ikikumenyete ni gikwiri gikumite katiriri gakona tukombe twiri maundu maathira na mbere kombe tutu twiri na nigakaga na sticker yake ino ni sticker yake na ni sticker igire ino ni ya sticker woro-ini okay taru nona haha uguo sinkine sinkine ya nyumba riu mundu oyaga ka sticker gaka ukanyitithia haha na tigutinda ugikira misuku arafu riu toothpaste ugekira hau toothbrush ko ha tunyito ukahihinya haha na ga toothbrush haha thiine toothbrush riu hindi omekirite ko no toothbrush nyitite o ukahihinya nayo guo yahihinya kahihinya toothpaste haha eka dispense dawa ya magego gaka nikega muno dawa ma mukinye wikire haha uhinyi oguo wanyita dawa ya ukohinyiririe ni wikire haha othe-ini riu he kanyamu ge kuhinya dawa iyo gakaruta kirahinya ringi dawa kana ithe ndwajira mundu ahinya na guoko wekira ukamikira haha uguo ndukuhutia na guoko Patson ukumikira haha nona mukinyi uyu niguo kuhinya naguo wahinya naguo haha ri uhinye dawa ya magego irute dawa ku nikuo ku dispense we using a dispenser maundu mathiete na digital riu gaka ri gaka riu koguo andu matiga taru nie thethe ingithie njae nginya kiru ya gwithamba ingithie njae kombe ya gwikinya magego ri aya gwikira mai ri uthagira guoko uguo sinkini uguo ngega no ndona riu imagine murori wena gaka ni kega gaka ni gukua ruona ndugutindo gitukania dawa ya magego ndugutindo gitukania dawa ya magego na ki na ikombe cia cai by the way ati gikombe gia cai ni kioragagia nduthire tutu
ndanyuite cai ngaigua gicama ndawa ngeriwa atiri ai niki guthina mbere kumbe ni gikombe ndirahuthirite gia kiria na riu wagacia wataha mai wacoka waririkana ndukunyuite cai wekira cai gikombe kiu ona riu ni mwako kendi mbia cigana gaka riu gaka ri gaka turakaheana na bei ya offer ya 500 magana maigana gaka tukaheana na bei ya offer only tukendagia 650 no tha icige uguo tukaheana na 500 only keguo kinya kana ikombe icigire kena ikombe igire gaka ni na kinya stika no ndawa mayo kugura gaka ni kega gaka mwiroreri no aigua namba cianyu ni iriku tatwire ringi na no wire nginya tha ici 0720 616 098 na no kombithie mundu gukombithia tutikombithagia Patson wathire kate mundu ekaga no urihe kahora kahora iyo ndio gukombithia no anyita wari kahora kahora wari kiogaku gwakuwa koguo ndina ciringi gana rimwe nyambe njigirire ini ciria cigakinya ciringi 500 ona 50 wakiwa mwiroreri mundu no atume nginya 50 no ngirigire mbeca nini nginya rio garinga kuria 500 ugio kuwe nyamu ino yaku ugio kuwe nyamu ino yaku atawagetaga tu getagwo toothpaste dispenser ni tiganya mukamukinye kana kanya mugaku dispense dawa ya magego wow fantastic go ni kwa just save electronics no ginya ora just save to kuga ate no mbeca cia kura save ni ra save ginya ikombe cia kucia kunywa cai no no save ri wagura gaka nduri tinda ongeka ate ikombe cia cai tukania ikombe ni wow ndugacenji mutambo riu turenda twambi haha wega tuthiite uguo tondu ndona indo ingi nyingi muno haha unique uguo utatalitha ndona haha wina bakuri ndiga ne bakuri ino kana ndu tutu ndungimenya Patson tondu ni tu lunch box na nikio ndi gukuri umuthi niguo menye lunch box ni no teru ukienda kupakira mwana ga snacks kana ona tu snacks twaku ndingi ni urathi handu renda guthii ukiruma ringi ni wacerero hena gathambutha ga smoky kamugate kanini gacungwa ukahuthira gaka ni ka lunch box na gakona gaciko gake twendagia na magana meri ma 50 250 only na ni kanyamu classic ginya kena gakuniko wega wow ndugakue micuku ya bluebird tuikie mugate ho atogwa cingi magana migana meri ma 50 magana meri ma 50 na no hano wikire tuchapo angi no wikire gacungwa macungwa ginya no iki ha ni wikire tucungwa twiri tutatu no tikayire tatu utinangitie wega utinangitie na wikire uguo ndu utinangagia wega niguo wina nene na bakuri nene wona gaka ndungigania ndona gaka ri hakwa ni ngugura no kuri tigana ona no kuri tatu asa tutu ni tu snacks ni snack akiri kanyamu ga snacks riu ha snack no tutigua ni akiri ka snack kanini no mundu agira gukua irio na kono waku gukua ugure tatu by the way kuri andu makuaga nako ugekira kamucere na tunyama tunini na tu greens waikara mundu organized niguo ona ugikaruta guo kabagi-ini ri ni kanyamu decent niguo wa ati wewe ready beshigana twendagia magana meri ma 50 na mundu oka guku ni araheo discount riu woka na ritwa ria Patson ukaheo discount woka na ritwa ria Patson andu kali no mwire woka ugwete ukingira hari umurango-ini either wago ukanduka-ini ya kihunguro kana ukanduka ya gukuru Utawala uke uko kwa just save uge wona video ino wa Patson TV oginya heo discount ni na nikena bono tondu ihuragirwo ni andu makanjira ndaguri indo kwa just save na ni mutumia mwega muno na indo ciake ni njega na ndahiro discount ni makwiraga uguo majira uguo ni mahuragira na ni gakena muno na makanjira ni mukenie na mwana ni mukenie muno nginya thijo ria kenire ni riu twi haha uguo haya nituona iyo itagwo icio ni bakuri ati na kindu kingi ndirona ha ino nayo ni brenda ni nyingi muno kuria iguru tuguthi kwa brenda tugucionania iguru ha tuthi haha thani tondu ndirona thani haha uguo makwirira mone thani wega mwiroreri cameraman mone thani haha ici thani uguo riu ici thani ri tutiendagia goro na ni red berry twendagia ciringi 1,100 na nä cia ithathatu imwe kwi andu maugaga imwe aca ci uguo ithathatu ngiri imwe na igana ta imagine nona nä thani mwirori nona nä thani ya kä rä u nä andå matige kå rä na thani cia plastic itagwo dinner plate wow different iyo neno kana ici nä å ndå å mwe ciothe å guo ä tofauti nä no nona gaka nä gathani å ngä kä ra irio ciä na thubu nona tari wä no ndå ngä kä ra gä theri kä na thubu nä å gå itä ka wanyita koguo thani to thani Patson ndå gatindä å kä rigä rä ria gå kå nä citä kire
Ukahũthĩra the right plate. The right plate. Okorwo irio ciĩna gathubu tũmĩra ĩrĩkũ? Ukahũthĩra ĩrĩa deep. Rĩu soup plate ĩno rĩ twendagia 950 set of 6. Set of 6. 950. Wow. Magana kenda ma 50. Nona hena tofauti. Ĩno nĩ deep, ĩno nĩ flat, no nĩ njariĩ. Nĩguo nĩguo. Wow. Mũndũ angĩũka auge arenda thani ĩmwe. Rĩu ndĩrenda kũgũra thani ĩmwe. Kama ũguo. Nĩ tũmũ-advice-aga atĩ kũgũra thani ĩmwe nĩ goro. Kaba ũgũre ithathatũ. Ithathatũ handũ ha kũgũra ĩmwe. Naigua mwĩroreri. Na rĩu twĩkithie customer witũ mathabu akona kaba ithathatũ. Ithathatũ. Nĩguo nĩguo. Koguo rĩu advice-aga mũndũ agũre ithathatũ. Koguo na ndithia. Agũre ĩmwe nĩ 250. Nĩ ma. Rĩu 250 ũngĩkĩgũra ĩmwe 250 rĩ. Wĩke mathabu ma naihenya ma Mũgĩkũyũ. Ũkĩgũra 11. Akĩrĩ chipa mũno. Ũkorwo save-ĩte ciringi 350. Ciringi 300. Nĩ ma. Koguo wenda thani njega, thani ĩgũtũra. Advantage ya thani ĩno by then nĩ kĩ? Ĩno nĩ microwave friendly. Yani no ũikie irio na microwave no hiũhie. Haiwezi pasuka. Ndanyita. Nĩ gathani kega, nĩ ka red berry. Wĩra nĩ microwave nĩ pasuke. Waikia the microwave friendly. Waikia microwave nĩ garuga nginya thani. Ĩka crack. Wanyita? Ti thani ciothe microwave friendly. Nĩrakigua we wĩna microwave hau. Koguo oka auge erenda thani ĩrĩkũ? Thani ĩrĩkũ? Red berry. Nĩyo thani ĩrĩa njega. Na nĩ gũkũ kwa Just Save Electronics and Home Appliances. Kana Luminarc. Hata Luminarc inakuanga sawa. Luminarc. Ya plastic mũndũ na hiũhie na microwave -inĩ. Hiũhie na plastic. Microwave -inĩ. Ndĩngĩatũka not healthy. Okay. Nice to know that. Rĩu rĩ tuonie irio ingĩ wĩna cio. Thani nĩ nyingĩ. Mũno icio ciothe mwĩroreri. Ona bowls nĩ ngũmuonia. Tarĩu kũrĩ andũ mendete Luminarc mũno. Maugaga thani nĩ Luminarc. Kũrĩ andũ mendete Luminarc. Na Luminarc to nĩ ya tene mũno rĩ. Nĩ ĩrĩ goro hanini. But kwĩ andũ matoĩ thani ĩngĩ moĩ Luminarc. Na nĩkĩo tũmĩkaga sure twĩna Luminarc plate. Tarĩu Luminarc plate ĩno set ithathatũ. Tarĩu ĩno yumaga 1800. Set of 6. Wanyita? Ĩtagwo kĩ? Luminarc. Luminarc. Nĩ tũraigua nja. Ĩtagwo ya kauro. Icio nĩ cia kauro. Rĩu nĩ brand. Ona ĩno nĩ brand. Tarĩu ĩno nĩ 2000 set of 6. 2000 set of 6. Wow. Mũguo. Set of 6. Set of 6. Set of 6. Nĩwe ũkanyita mwĩroreri. Set of 6 nĩ 2000. Si ithathatũ. Na nĩ harĩ Luminarc ya white, nĩ kũrĩ Luminarc ya black. Teno nĩ nyende mũno by the way. Nona ĩno. Tuone. Black. Wow, fantastic. Fabulous. Ona. Ina mori hana wega. Nginya ũkĩrĩra mũndũ akaigua wega. Niĩ akaingĩenda ya black. Ĩno black ĩka nĩ hana wega harĩ. Ona rĩ thaka. Mũno kwanja. Rĩu ta thuri mendete no mũno. Iyo kana ikũgũra. Na no kĩrĩa no ngirigĩre ci ithathatũ. Si igĩrĩ ithathatũ. Rĩkũgũra. Awĩra bai. Ũmũthĩ nĩ ngũkua. Andũ manjũragia atĩrĩrĩ harĩa. Ndekĩra harĩa video YouTube manjũragia atĩrĩrĩ. Paxson nawe ko ũrakĩenda indo ciothe. Tondũ gua indo anyima. Arĩa marakĩra kũu thĩinĩ wa YouTube namba hau ya Just Save Electronics and Home Appliances tũmĩkĩrĩte 0720 616 098. Na thaa ici ũguo twĩ haha handũ hoĩkaine ta Utawala. Bisa. Opposite AP Training College. Nĩguo. Haya, rĩu rĩ. Tume gwa thani. Nĩ tũgũthiĩ gwa thani ingĩ, he thani ingĩ. Haga tũrĩkanie na horo wa thani. Na bowls, tũrĩkanie na bowls na dinner set. Tũrĩkanie na bowls. Haya, tũkio ũguo tũkio. Takacia bowls. Bowls nĩ ici. Asa, ino gĩkĩrĩ, ino nĩ it's a bowl, it's a serving bowl. No ũkorogere, mũkorogo, wanyita. No ũcabĩre kachumbari. It's a serving bowl. Na nĩ microwave friendly, na nĩ oven friendly. Yani no na riko rĩrĩ inene. No uruge nawe irio. Ino ya Luminarc. No uruge nawe irio. Ĩdi, ũkĩruga na oven-inĩ. Na ndĩngĩkua. Asa. Niĩ ĩno rĩ rĩu nginya benjũrie bei ũngĩendia bei cigana. Manana yau mũguo. Aya kĩrĩ bei njega we. No nĩ njega mũno. No neno. Kinya nyama nĩ ũkũrugĩra microwave. Tigoro tarĩu konde. Oven-inĩ ya riko. Kinya nyama no uruge nayo. Ĩno nĩ njega basi mwĩroreri. Ndakĩrĩ ndĩkuonia Paxson eni. Andũ gũtira mũndũ agĩkĩra bado kĩcinia-inĩ kĩrĩa wanyonirie rĩ. No ĩkĩre haha. Unapika nayo hii. He tũindo tũingĩ mũno tũrugagwo. He design ya kũruga nyama. Nijo wetu gũtherũkia na gũkaranga.
kogo na mundu akaragira by the way eni mundu ekiraga pirika ugacoka ugakuneka pirika indo tuingi to spices na tuki na rĩngĩ kĩwaru na kĩ irio icio ciumaga wega Patson ndĩkuonia nĩ ũrĩ nyonia by the way nĩ ũrĩ nyonia you will show me very soon and very soon na ĩno wega wayo by the way nginya gũthambia ndĩrona no gũthambia tondũ nĩ angira no gwĩka koguo kũhura hura ũguo gathera by the way bole na nĩ ithiaga mũno andũ nĩ maciendete na gwĩ size tofauti hega size kanini nĩ kũrega gathiru ka 600 ĩno nĩ size nene ya ĩno nĩ 800 nĩguo nĩguo kwa nĩ ndarĩ thukuru no ngũre ĩno tondũ rĩu thukuru nĩ amĩa kuku witũ athiaga twĩkĩrĩra gĩtheri na menya thukuru ndio hende andũ mataiganagia Sasa kana wahanga icaga kuka mũno igagĩrĩra atĩa kuku witũ athiaga nona twĩ thukuru Maria kuku arekira ihenya tondu andu ni aingi mabangite raini riu ndathianga muigera thani uguo ngarora na kungi riu tondu areci ni ndehera ri agoka kongera riu no wina gathani kanini ndungikirirwo nyingi tondu guthii gwikirwo citi no riu wina gikiria gukikirite no ikire nginya maita matatu atekona ugacoka ukauma agikamenya ni agwikirire igiriri uthiite tare uthiite ihenya anyway we kwa Justice Electronics and Home Appliances no rogasi kama ndo akihuna kale riu tari wakua kinya mukinene wakua kinya mukinene nawe muthenya ungi ndugetekerio gukuhiriria hau wina kio eni no kuira kanini muthenya ungi no kuira kanini tondu ni macanuka eni we tungio ine hindi by the nikiagurite guku nyamu teo tondu twethaga muno nyamu ndu thani nduka na bakuri eni riu twi guku no gukua tha ici tikuga ati ndigukua ona tha ici ni ngumigura we ni yo rikiraga gwaku ni rikiraga kile kagere ati no njeki ati no na wega wayo no nduge nayo na ndiri o hau ndamenya menya ni ndiagira kinya irio riko thaingi ugaciruta uguo no kanjia kuria penina tane geria ya te garuta garugiro hau na ngarira cirio riko urakiwa mundu no arire ni mundu agikirira ciria uwe bene ni ukarira hau karibu kaigira metha-ini eni na geria tu bol tora twa concise haya balls isi kado ici kado ne dinner set ni tukuonania nginya dinner set mirror goko ni kwa Justice Electronics and Home Appliances goko ni mwena wa Utawala gake huguro na turuga kira giguku Utawala ri no kio gikuria ruiro niguo kihunguro to kwina andu athika road marauga ai kwani mulipeleka vitu hapana Ona kindu kire turonania guku no kio gikuria kihunguro ndio kiare kihunguro na kihunguro urauga twiha exactly opposite Mark Hotel stage itu etagwo kihunguro stage building itu etagwo CNM building na twi mwena wa thutha kwi andu marakinya mwena wa mbere makauga mimi niliangalia nikakosa duka uthiuruka mwena wa thutha wa building iyo twi ground floor mundu angejoria hari mukoragwo ndemera atiri nona wakinya kihunguro hau hena cero hega baraka ingirite uguo gati kama ni maramui wigira na kuri ukora bara ya left ya mbere na ya hair left na ingirite right eni riu igire na ya right ukigira hau ni ukuna Justice meona nduka mwena wa kianda na mwena wa rugongo eni nona ni mataragiria wega wega biu riu mundu anyitite uguo ri ni uguo utaenda mpaka hapo kwa duka eni haya ino concise gaka niko trending ni ndirakwiririo go Patson ati niko kara trend tha ici kabor gaka kena ka ring ka baraka ndona ni ndiragoria ikombe ta kiu goko ihana uguo igu gaka ni uko ndogure kabol nako sihana ri ona cia yoka sihana penina sihana ine penina Ugo ni kwa Justice Electronics and Home Appliances no tukore ha Utawala niho turi tha ici tha ici twi Utawala tarora nona taru gaka kabor gaka tutada turi turendi na ciringi 700 Tutada 6 of them 6 of them 700 kogo ni kuga imwe ni igana ma tinyete igana gaka niko the most moving tha ici okoro nduri na kena ring ya braka kau niko kana mu tha ici na niko latest na kana wega ni ka design kega na hena ikombe ciacio by the way twetereire tuoneka ntu kuona thani ciacio we make it a dinner set so ino na wetagwo concise ni teno ni ya kabuni ino na turendi na ciringi 750 zikiwa 6 of them concise etago concise ona kombe aikaraga uguo kendetwo ni andu ani kigatigo gakuga ati urenda gikombe kia maraini renda gikombe kia concise etago concise ani kigatakiga gaka ni karendo ni andu ni gathaka kinya wikirire mugeni cai gwaku no ende guikaranga kiku stawe na gaka kau ni gukua kwenda ukua ngona cia mabati ati ngona cia mabati ukwenda ucenjie riu taimaji gikombe kia mabati twahuthagira rima
Cidemete atia kana. Asa no kidosetie. Okay, kero sintas manina ena kirema gutukaria oni ke. Tumeciria kideho mara niko. Kubere. Tani mesi ni homa na ikope. Imagine. Okwenda kule kiri by the no muhe discount. Niko muhe discount. Muhe discount. Ukabande muongerere kimwe niko kugurira kimwe. Wagwa sire sida thato i. Ni 750. Niko kama thafu ma ikombe igire nyone kumuongerera ki. Ubeki wa muthino ino kana ikombe. Tigo tinda ha wina kiria. Ni concise. Ni concise. Uko ni mwana wa Utawala. Concise. Tuthithiete oguo. Etagwo concise. Concise. Ni. Haya, isi dinner set. Dinner set si hahari. Dinner set gaka. Ni ka family nini riu ta inyui. Taru inyu mukwenda gaka. Small family. Nona? Thani nya. Side plate nya. Two bowls tuna. Na tukombe tuna. No menya anake megwatagia makauga ndikugura ni nyingi. Ati ndikugura ici ciothe ngutwara kundu gureno. Na ni 2,800. Na ndiragirwo gutwara. Dewika. Ndio soka na hena fata muno. Oi gai. Ate Muriga koneke. No igwa. Chuma moto mwena kikusta. Eno. Mutigatisha kuga ithani icio ciothe ngutwara ici ni inya. Kau no nginya mundu akona dinner. Side break. Ate dinate tomo kokora na dinate. Itago dinner bukade. Dining table nginya ukoro nayo. Akireka boru ka tufoga. Ndego. Ate thani ni cigana? Thani ni inya. Side plate ni inya. Side plate. Na tugiraga side plate ni gawe katia. Side plate ile. Wekera iciko. Ya. Ndio wekera iciko. Side plate ile. Nituge wina ngima. Wina ngima thani ni no nene. Side plate no wikire mboga. Asa ndugekire mboga ino. Gaka niko ka mboga. Ile ndio ito side plate. Gaka ni gakindu ta mayai. Nona tataruga tumbe. Na tu sausage kiroko. Kana ringi ni uraria na ni urenda kuria na gatunda. Ugekira kameroni gakoha. Gakoroge side. Your dinner. Anyita. Na mboga fakuri wekira mboga. Ini wekira mboga ndukarire mboga haha Patson. Mboga ndugekire haha. Ati mboga mwena na ngima mwena. Nego save ko tabia. Usirabia. Niturarega. No kiria ugakorwo we organized. Ati na ina ikombe gani cigana ici? Ikombe na inya. Ikombe inya. Koguo ndukauge ndi woika. Ikombe inya. Na kwaje kiria kiragenia ni riri. Kanyamu gaka ikombe ici cikuitwo niko. Imagine uhethe nginya metha-ini uguo kwiria. Ukaiga hau mundu akoya gacururia hau. Ureciria mugeni ucio ni agatira ku. Mugeni ucio ndagitira ku by the way. Ariugaga kai Patson matongire. Ariuga hi Patson kwaje riu gucoke unyenderi na ikombe ici ciroka na kanyamu gaka gold. We gaka ni kwendia turendio Patson. Tendo ya sigimana mugwanja ma 50 holder. Gaka ka holder. Ni ka holder. Koguo na mundu agikoenda ikombe nyumba no kiagure ka holder. Ni gega iki. Na kwina holder ya gold na ya silver. Igera ka gold niguo kendia guoya. Ka gold ga ni karendia guoya mundu andu makariu ai gold. Kana Aka niko wanaga content creators. Maigirira haria ma. Maigirira haria we no gucururia ikombe. Riu gaka ga silver ni 650. Kau kena gold ni 750. Koguo riu dinner set iyo thio gwe thani icio ikombe icio na bakuri icio na side plate icio ni pesa. Ni 2,800. 2,800? 2,800. Ciothe hamwe? Ni ciothe oguo. Tacokera ringi. Kore ndia raithia atia? Nikio ndiramwira atiriri mutikauge ati ni ndina ka family kanini. Ici inya. Side plate inya, ikombe inya na bowls inya. 2,000. Gwetere kuma 5,000. 2,800. Gwetere kuma 5,000. Gwetere 5,000. Ni 2,800. Kana igucokia. 2,800. Mwene ndukarigo kirigwo niki igucokia. Haya. Nari hena nene yayo. Kwi andu nao mena family nene ta ithuĩ. Riu ndũngĩgũra gaka. Anyita. Wina nginya nene. No ina nyamu ithathatũ. Akuci niyo ndakĩgũrire. Uko tutharia horo haya nayo. Kuya family Patson. Ndio kuya family. Rayo ikametro. Ikametro hiki. No na riu. Riu no nawe koragwo na 40 pieces. 40 pieces. 40 pieces. 40 pieces. Thikiriria. Niyo yaku ino. 40 pieces. Ni. Thani 40 kana. Ina thani ithathatũ, soup plate ithathatũ, side plate ithathatũ, ikombe ithathatũ.
cia gucabira kachumbari iciko ithathatu bowls ithathatu nginya ici na gaka tugire ni gathubu gaka patson o gaka tuciko tutu ndukae kuria nako githeri ni ndeci ni twakuria irio Daisi zona tuendelea na nitudada tunira. Atwaga giciko kanjia kuri ihenya. Acaka ni gathubu. Mundu aikare organized. Ni gathubu kana nako gaka. Ni ndureke agikwire. Ndiuka ni ndu akurerwo kuria Muranga. Riu ni igikira nona nginya ngithie hoteli. Ndeherwo gathubu. Ni mandu kanjire okanywa gogu. Nikago. Nyona kunywa ni hizi. Ado akunywa na tuciko. Ndehayo tuciko tu ndarikia kuria gari gwate tuciko tu tuma twake. Nona gaka. Ona riu urege kuruma thubu muingi. Unyuaga oguo. Thubu ucio ona ndungiitiriria. Hata kunyua oguo urira thimu riu. Hata kurira oguo ikanio. Othe thio. Riu kuma muthi by the ndathie ndamenya horo wa gaciko kau ni ndihuthagira kina riu ndinyua ndio organized ni. Wow, hey. Maya maundu maisha marenda uguo ni kwa Justin tamori nginya hathi uguo ria cibangitwo wega icio tukona iyo haria mbere Just Electronics and Home Appliances ini na guko ni mwena wa Utawala riu tuthie mwena uriku tuthie iguru ukwenda wa ifoyo ukwenda wa hotpot kana ukwenda wa thafuria bali ni moragia thafuria muno na turathi haria ha thafuria cia non stick no raka ni ugia tutari ha iguru nigo tukinye tunyamu twa matumbe twa maguta ndu twa ndu mendete kumenya muno no ni turaikira twa matumbe ni andu ingi muno maragire ira no muthi ni turaikira matoko matumbe na thitima mwiroreri na tutiendagia goro wendagia bia cigana mana manana na mana mugwanja ka double magana manana ka single magana mugwanja iyo ni bei ya Paxson woka iyo ni bei ya Paxson muda ugita ndito Paxson no na tukendagia ciringi magana manana kau kama tube 14 kau kama tube 14 magana kenda kama tube mugwanja magana manana no woka na Paxson uguheo discount ya igana tukwenderia ciringi magana mugwanja na kau kanene magana manana mundu angioka uge ni njitagwo Paxson riu woka riu niwe witagwo Paxson uguri o level ya customer aku very good maigua mwiroreri ni mundu agigua athire ni Paxson ni no na riu niguo riu ri tutu twindo tutu riu ni tuonjugaga mutikage tutu twa chumvi ona nani kikuista wega Ogeto salt shake ni ndugajie gutahana gikombe mugeni oka karigagwo gago kina cumbi gaka ni gato ni twa cumbi tutu na wendagia kamwe 180 tainema go kwa Justin ati wena ciringi nginya igana na magana merĩ ni uragura kindu budget ya mundu wothe ego budget ya mundu wothe we kikuza kwa jaragiro kokoro kiaria thaici uyu kwa jata munengere kamwe thaici cumbi gwake ani eigite cumbi na iratathi ati waenda kwagira irio cumbi urekire na iratathi uguo sasa iratathi bacio ni moru muno imagine no amere no amere kini ndamenya maratathi macio tene ma ungiekire uite cumbi ucio ma haro ria kuringo riu niti ndakona kiratathi kiu ona hana wega by the way ndwa organized we no wikirite hana cumbi waku ndoneka we mundu organized ka 150 ya kahana karibu bam asa tiri bam doke yake ya muno to indo ngine unique ugo na twega muno go kwa Just Electronics and Home Appliances nginya hena gasukari gaka gasukari wow yani kanya mukega no koroga ti sukari bio gakaigiriro hau ndiko uredia atia 350 so imagine 350 by the way ucoke wage kugura kindu ta giki uguo sukari ti uigana iratathi guko gure nyamũ teno wegekiraga kiria wegekiraga hau uguo na tagaka uguo kabirika riu ni giki ndina gaka yarikana karia waheire arafu riu sai ni reke ndimwire advantage ya gaka reke ndimataririe kwa advantage ya gaka nona gaka mwiroreri riu ni we hado gutindo ukitindanira na icungi gutindo kigira gicungi agakiki waruga sai waku na macani ugoka wikira ha thiini wekira ha thiini ugikira gikombe-ini uroma we mucuge ni undu wake taine maha thiini turabatara gicungi ni na no uruge nako ni ruga nako ni daruga nako no karuge kukinya gas-ini aya nyana kaya kuhia gathiri asa gagugithirio niki gaka na ni ta thafuria igwe unapika nayo kwa mundu no aruge nako taru no na taru goko ni ndugaga nako unapika nayo na una serve
Riu wana wahuthiria maundu. Riu thaburia yakwa ya cai, thaburia ya cai hari. Wikiraga tea bag kana macani ma kawaida haha. Wanyita na iria na mai. Utheruke na arabu gakona cama tondu kahia wega. Ucoke wikire gakombe-ini gaku. Riu ni ndacebirwo thaburia ya kuruga cai, thaburia ya cai hari uri. Riu ndie kuhuthagira tondu ndihuthagira ino ugekira gacai gaku wekira uguo tafatugira monia demonstration niguo makanyita wega tungirugire cai tukamonia by the way tarara gakocama riu gaka ri ciringi 1 ciringi 1 na kara kwa ikombe cigana gaka ni kanene it is 1.5 liters koguo ni ikombe 5 koguo ndugakoro ucithera we baba wa reri no menyana gaka no gari mo cipita no thambie kuko no rute kau no thambie ni no thambie gadi ndathambia gakwa thambie ndari ndona kanyitereire ndona kanyi ruta ni thambie mundu rutanagia gaka ugathambia wega na ha thiini ugathambia wega no ni guikia kinya guoko wow ciringi 1 namba ya Just Electronics and Home Appliances ni 0720 616 098 wale dia gita ni tuyo na kuroria ni gatu gaka kwaria ma 100% siria gaka ndakona rita ria mbere gaka ni gatu ndakonire kuria ruiro ti ndakona gai gaka onako ni ta gaka riu kamo advanced gaka ni ga toothpaste dispenser riu gaka ni masleku ni wenda gukenia mundu waku patron amugurira kanyamo ta gaka wow riu gaka urekira ndawa ko gaka ndawa wikiraga haha ukahihinya ha uguo uka dispense na mukinyi uguo ka dispense tumikinye twaku gacuria ha haha naho no wigirire kanyamu ta lotion ona na kena sticker kena sticker ugastikithia ruthingo-ini ukastikisha ruthingo-ini na maundu ma wamenyeire kuma maundu ma mothe just save tondu na maundu maingi muno maundu nie ta riu ndaba mundu agikira uguo na guoko kona nginya ni haka ciara riu na kwa hinya hithio yari ya tene no ni maundu ni marathi macenjetie maundu mathi ma advanced ma advanced niguo wow mundu aroria file no kana iko na torch violet boch sufuria nicio iciri non-stick andå mera imweterere å guo nä tågå thiä harä å he thaburia he indo ciothe ndramå nä indo iria ciothe cigåkwa jaste må thenya må thä abo toni cigo ici ndärona cia gold haha wä ici ma penina niä ndacitigaä ra må thenya wa mbere ici ama edi ngwä re ma niä iciko ta ici ndiä ndona ire gå gwaku ndamenyete iria ingä rä u na ngä ciona haha ndecire nä cio ndå ngä ndecire cia kä ndå kä ngä gaka gakoge gaki gaka rä gari tukaria gaga gutinia mugate blue band no haka na ko blue band na bado no utinie nako tari utaka guku gatinio karumana ga fork ginya gogo ni gutinio ati warumana ona ugatinio guo ugacoka ugatheca guo karuma thia restaurant ndareherwo iciko icio ngaiga gakunja moko guo no nä twega tå by the way no na gaka set gaka ni 2000 kia gold 2000 iciko cia gold a whole set 2000 uguo hana hena gaciko ga sukari hena gia sukari hena ka bread knife ama ka butter knife hena iciko cia kuria na hena design ino newe ngi hau mbere wow gogo maundu ni mega biu guku na ciothe ni 2000 ni 2000 ginya no set yo iyo set yo na ni 1800 reke tumonie kaina mwiroreri ina gaka na ka briefcase gaka onake gaka tondu riria twari thukuru twathia mathako ni twakuaga iciko niguo tungikora ku kurugitwo tukaria no rau gaka ingiari nako ni ingiari kuaga o mundu angimenya niki mundu ngai muko asati giciko twathia mathako riu ugakua giciko in case ungikora thukuru yo ni kurugitwo ni wakora kurugitwo ri okorwo nduri na thani ri ni ukora mundu ina thani mwikirirwo nyingi hau murianire ni no nakwa ndari ta gako guri wona mundu angimenya ni agi ni gukuira andu aingi no kamarihia riu ni ngiarorirwo ngeti-ini kiria nguite wakora ndi na mabuku meri ibuku rimwe ringi ni ngunjite ibuku tondu twakinya iti uguo kana mundu akunja kiria ibuku kana wi secondary wacoka gakua kiria giciko karigo mwarimu akarigo giciko ni giaki ni wega riu tuthii uguo tuthie riu nginya ha tuthie hari he tunyamu twa maguta hena tugombe twa maguta haha uguo kuja bagobi mafuta oka mwena uyu niguo ni ndu wa utheri riu makona wega
haha riu ino mwiroreri ungirora uguo ira no wicirie nie ndecire ni spray muthenya wa mbere tondu na kana ga spray ta imagine kana ga gwikira maguta gwaku nyumba ukiruga irio ukorwo wikirite maguta haha ta riu andu wengi magura maguta na cuba ukikiraga ugaitagirira maguta oguo na gicuba kiu giothe gayagira haha watu kuruga ri gaka ndio kana gaka kigura gaka kana ukahinya tu maguta maku makauma taine ma na ready raithi muno tatiga igwe bei namba ya just save 0720 616 098 gaka ni bia kana kau ni 450 ni 450 ni ndare thara wega ati ni kama maguta ni kama maguta kau patson kaka wamenyire gaka ni gaka andu hakuiga gicuku kinene hau ri muthenya mbere tugiuka kwari handa ndakinyira ngira mwirori riu ni ndona nginya tuguku kwari just save twina spray giro display giro ni ma nona kama maguta wow yani kanyobona ge kanini tuka organize kimukefe haria gigi asa yesu abia kwa dumekera maguta gikombe-ini makiruga nginya chapo ati mundu agikira gikombe-ini acoka waya giciko agikira maguta ogwe riko-ini rikaihura maguta ni mundu raruga riki gwake nyumba na ikite maguta gikombe-ini na giciko aratahia maguta kuma gikombe-ini ira gaka asa ku tumire na ni 450 na ni 450 na hena kangi haha ketagwo kababulid 1000 babulid babud babud ni gakuniko ka babulid riu gaka ma ungitwarira mundu waku gaka imagine agakena muno no na agakena muno Patson kana thamo flask tukureze koda nikuo ndakoneire thamo flask Baada ni karoneka wega. Ona. Riu ona wigite tumaguta hauma. Ona kwa kugurite twa guthima. Uko tu sawa. Wekira wega. Wekira wega. Na ni 1000. 1000 peke yake ta imagine. Gago ko sevirwo maundu mothe tondu wekira maguta haha uguo ri nira vaidi ko itiriria maguta maingi we wekira na gifuyo. Ukahota guthima. Niguo andu awikira na gifuyo kirito ringi ugurire rita 5. Wacoka gaitirira u niguo wow kabisa kana ugurire na karatathi nona gako no ugurite na karatathi wikire haha uko tu sawa ndithika de magura maguta magite goro mundu akaguthukira ma 60 na ufara kana ma 50 ni ma 50 ukekirwo karatathi-ini haya baithia no kigura ri to thie nduka nginya na gaka ri ora wekirwo haha ithe ndona maundu mahuthite wathi kuona maguta ma 60 igana wekirwo haha thiini wow all about just electronics and home appliances tu na tu neto hiyo tu neto hiyo ndona neto hiyo ngona tuthecere hiyo haha uguo to design riu to ne design ukaigirire hari uguo kitchen ukaigirire hari uguo kitchen na twina white and black kuna aka na kuna black yani onawe ni urenda guikara kitchen-ini iyo ona wega ni riri taru na nginya ndone mundu agithambiria indo ta sink-ini uguo wigite kahiu kaingirite wiri wigite indo ciina giko ciothe ri wigite kahiu na kuna mundu no atemwo riu kahiu wari kanira kwa thambio gaikia haha ri ni hakiri hega muno gaka ni bia cigana gaka riu mundu wa Patson tukendia 2000 no kana ni twaria Patson yukaria na 1800 kaigwe ma thabikira dukario kweta Patson to ri na advantage ne 2000 no ukakugweta wagweta Patson ni uguo 1800 ngone guo asa kautikande Patson oganiga kau ni ga kupil karati ni kapira kana waru ino ni waru ma kana kanderu nyako ke hau ri hada guthina mundu agithiga waru na kahiu gathigana gaka akathigana kau 1800 0720 616 098 tuthi uguo tuhutete ici ici nacio silicone spoons na bei ya offer silicone spoons unaona gaka 19 pieces turugire ndukathukie thaburia yaku na gukurakura niguo huthira the right spoon nona tari weno ino itagwo silicone spoons 19 pieces haya turamiri na ciringi 2500 woka na rito ya Patson twendagia 27 lakini watu wa Patson watu wenye wataletwa na Patson TV wata Patson TV no ginya hiyo discount 25 isiko cio ruga isi ni cia gukoroga gaka tiko kariri taru tuge ni urakoroga taru tunyama oguo nigetha ukahutia kuria muico tuguta oguo ugakoroga oguo riu thaburia ici thaburia cia nani stick cia nani stick na ni hotoroga thaburia ici cia nani stick anyway gaka ndakuria ni gaki
Gaka ri gaka gatingiri kari gaka gaka ni akunyita kindu tau ri waruga to smoke twaku mandathi maku nginya hindi yo rendia muda hinya haha uguo ero kanyita uguo ukone ungienda ugacokia mundu ekaga mona ii ungienda ugacokia ri ugacokia uguo ai akira kunyito oguo tu ugaikia thiini kanyitanite uguo ii no ni gukuthukia design utaga uguo wanyitaga gacokana aya ukaigo uguo watu kuigura gacokia thiini ugakaigo uguo ona wagathambia ugacokia uguo ana maundu wa kusa maundu andu me digital biu maundu me digital maya na no ukahukithia handu ni no karia kitchen nini uguo by the way very nice one kwa just save 0720 616 098 09 wagiro kuigathe kana na igoro urio rienda enda igoro gaikari uguo na igoro kakaro na igoro yani ya yoba ku mundu akakona ni organized fee ona ni bangite kona mawatongire na ni gwibanga tu bali ana heko kwa mundu athia gucera kona nyumba yake abangite go karigu ate ukauga ukona nyumba yake njega yani indo iria cithi cigatuma nyumba yagire ukona nyumba yo nginya kai yago ni ya kawaida iyo nyumba ni ya ngirinya mundu cia ikara singo no amibangite tondu ina indo ta ici cigwo just save ta imagine thaka ino nayo ino no ndo mwene ino ni no ri bino ndire na tuhiu no tuhiu toto ni bino ndire na tuhiu ino ko kinyana ga chopping board no neno ya 25 ukora kinyana ga chopping board kagutinangiria ino nayo ina iciko itheri ino ni 14 ino ni 25 1400 2500 2500 I would go for this tondu ina nginya gaka na ina kinyana ga chopping board iguo niguo gaka kana wanjerete ni gake gaka ni ga spaghetti ona handu hakuruta spaghetti na mai kana kwanja kuikira kibati yari ati ni gukera ona sitinyikite kana giciko by the mundu nerigo wewe gurita atia taini mamudu unaweka sasa kwa bowl kama ile ya colorless ona mundu rugaga spaghetti mundu ende rugaga spaghetti okay ira gaka nie ne ndugaga no riu nake na huthagira giciko ngaruga ciengima wega citene ni maita meri uguo no cikinya thani-ini cirakinya ciana mucere ni undu wa giciko no na ta hiana giciko guci gutinagio ndirona gicoko uguo ndirikana rita tuthi haria kana twambe tukia haha uguo ukamwiroreri uguo ni kwa Just Save Electronics na ha Utawala ukaitha ici tuko hapa Utawala tuko hapa hivi tuhuterie ginya ici uguo ici ni kiria ni bakuri ici sikire iria tusuru te bakuri uji power riu unaona ni gasuru gaka ni ya uji power na tureni siginaite kamwe only night bob na wagura more than 10 ukaheo discount bado on top ya 90 ukaheo discount ade mati baithe mundu na gore aruga anywa icuru nakio kwa kei arafu ona ni wenda gacuru ucio no ko ndwendete curu ukaigwa tu urenda gacuru kau wow kana iko kate ende monie to different colors ni kile asire kumendete white white naga mundu anywa na kwa yogurt to kwa andu magora yogurt kaka dukani na ndo kinywa nyingi nona kana ciothe ciho wagura more than 10 you get discount wow this is my favorite color ino ni blue this is blue ni nini na tuide tukienda white ngina mundu renda white nona ngigo mundu renda kindu kia white guginya mundu rokagura bed cover goko bed sheet akagura white ucio ni mutheru chua fio tariu nona chuma motaro kitaka ugate ndenda bed cover ya buraki gutire utipara na buraki uyo muraki wa buraki na kwa ndio mendete ka pink wow na pink ni kama muno mendete pink nona wow shiringi naite peke yake thaa ici naite bob tu hau Utawala akuena opposite ke AP training college kaka nako ni ka fridge agothondeka twice tariu riria gukwara anyita na ni ga silicone ya gukwara wekira twice ya uguo no wikire ugaikia kindu-ini kihehu kaheha wega gata wega wow na turedi na 250 250 shillings 250 ino nayo
ino ni serviette holder wanyita karimo asa tikarimu gaka ugasomora ga serviette gaku atia uguo tiga siriga ni karimo ino ni serviette holder 600 turagire tu organize nyumba cito wega yani ukonokorwo ni carpet cito noko ni single mundu akaingira ogu akaigua akona ni organize ino ni bangi onokorwo ni ku wow wona waja ici ni tokuite tutu no tune twagwikira riri ni maundu ni macenjirie ni twakurira ice cream igwei ni tu ice cream anyita riu ice cream wona wagura kuria supari tuiri tutiriagira thani kana kimukete kiria wagurira ni mukaga yaria ha na hega siko ka ice cream ni kurega gathiru bago scoop na bado mundu athoreke na kwa ice ya fridge gani kama tubo kabisa by the way twendetwo ni andu tutu ni tuikaine atukendi ate mbia cigana tugaka wega set uguo ungieta kama ni 200 wega set uguo a whole set ni 1000 just imagine 1000 set of 6 gugu ni kwa Just Save Electronics and Home Appliances ni andu moke andu machere hey yote gutoneti hari umira tumite mwena uyu ici ha iguru ici ana bakuri kane ndo ici ino ni lunch box kuirie no na ni keep hot ni korwa extremely keep hot lunch box how much Taru no twendagia na 1200 1200 ni keep hot kabisa igure tuone thini hanini riu no uria mundu athiaga thabari ringi kwi andu mathukagirwo ni irio cia guthimikawa koguo renda ona ukuaga neno no kihingura uguo bado ni moto ni ndiku ici ni iria wendaga Patson riu no ni njega nani ino ai ko jani gaga ni hiwagia no ndimikuwe I can carry Nito nya bede he matano icio ingi de kiria ni uri hayo kahora kamekuwa next week gugo gagwika by the way tonde aganigwa gwika I think that's what I'm going to do riu rike mwiroreri no mutamenya murona thutha wako mukona ikombe tunakuja hapa no kana tobe twina offer na nyingi muno ile ikiro muthi twina offer ikombe kogo mokio muthi ni cio igwa ngimwira atiriri athiagire ni mingi sana zinaingia leo ukayo haha thaici twiha Utawala by the way na naona set the whole set of naona taru set ino yothe ino twendagia na ciringi 500 set of 6 na iroka different colors green orange zote zinaingia blue kinya coffee naona kinya hena naona unyina kia sai bado giki ni kia sai giki tikia mai Patson mai ni gukuonia mai ni kuonia naona ikombe ile siana kwa atinebwa ni biasi gana 500 set of 6 500 peke yake kalelia mundu areka wow ndio na kinya girathi na sisi tutu ni twa coffee naona kasa iga coffee tutu tuko twa coffee to colorless kwa ndo by the way mendete kunywa na tutu ni urenda kuona wikirite gatimu hau thiini ngo niguo we ni wikiraga to lemons ni jikira lemon jamana jikiragirwo ngurite handu no ndi gwakwa mucii ni ikigekira ri riu tutu tukararess ri tumaga 600 set of 6 yani twe kirathi gia tuo tutu sika kikombe tu hivi 600 twe na goro gukira ici 600 set of 6 twe na goro gukira ikombe ya kawaida kabisa icio ni ikombe ciothe uguo tuke tumatarie horo wa ici tumoni uko kahora uguo tumoni ici tigirikia ciothe no ici ni tugutariria ici tu ici ni aka ni gagukua sai taru mwana taru mataici taru go marahingura thukuru na hewe eno okorwo mwana waku ni akuaga sai ri ndukamwikire sufa ici cia kuhoria niguo no taru gaka ni keep hot mwana ucio kinya akinywa sai akunywa sai ucio we sawa ngiri bia cigana ciringi 500 ciringi 500 mwiroreri riu ri just barenda tuthi hari hathaburia tuthi hathaburia ni Oria boch sufuria tuthi ha boch sufuria tumoni thaburia ciothe uria cihana riu uruga na thaburia ya ibati thaburia yaku uruga irio cigacura ugathambia ndirathambika riu ukangoni thaburia iria wagirwo kugura kana uke woyone thaburia iria wagirwo cirakumuthika riu thaburia ciha waje tuonyeshe sasa mambo yote riu anayolete ingi different muno taru ino ni ile twendagia 3000 no riu turamiendie na 58 the whole of this set
5800. 5800. Ani thaburia cigana? 1 2 3 4 5 6. Aya ina pani. Wow. No ule tutekirite kando kau no ina handle. Advantage ya thaburia no? Thaburia no ri ifataraga tu ku maintain na silicone spoons peke yake. No gathambia uria gubatie. No na thaburia ina ndurafatara ati kukumutha. Nona umekire ginya gatha. Ni kale ubati guthambia nako. Niguo. Wow. It's a very nice sufuria. Atogani besigana? 5,800. 5,800. Ukigira thaburia citha thatogu hamwe ginya na pani. Ando gutira tukigura pani ingi. Hapana. Haya. Turamera tuka deliveries. Haya ni mweka delivery. Ugoka hau kamera kuma kona. Country wide ile tu deliver country wide. Kogo mundu na mirigo ino rona haha. Riu ni deliveries. Ni ndi turaruta deliveries. Kogo mundu to muhaka atinde akiuga ati oke ha nduka-ine no areherwo no atwarwo kuri turihagia delivery fee kitu kidogo sana wakiwa miroreri we haria uri no ureherwo tari mundu tuge nie taru tu ha ni Utawala tuge ndiroiro na nirenda kureherwo kiria nirenda kureherwo gas cooker kana thani kana Ruiru tauni urarutirwo branch itu ya Ruiru uri yo ciringi 200 ora ni raithi uguo mundu we tuge mundu we Kitale mundu we Kitale ri tutumaga na speed up na no urihe wona murigo no urihe wona murigo waku wanyita koguo riu tukurihagia ciringi 2,000 ukareherwo murigo waku ona wakinya ukariha very good akigwa ta imagine uraba na kuithio mbeca cia kire uragura uraba kuriha delivery fee delivery tu no urihaga nya mundu Mombasa kinya mundu Mombasa hebu cinyingi cirona ikiruto kinya washing machine ino iragithie mtu hapa aya ni aina na mwenda beta kuriha mbeca arite 2,000 peke yake cia delivery aigue just electronics na ni andu wihoke ku by the way koguo unaletwa kila mahali kwa mundu agutumira mbeca akamenya ona ndwiru parking ringi no irehe thina ona ugikorwo wititie taru thaburia ino witia grey by mistake anake kana iritu makupakire ya black wina right yaku gasa ino tio kareria ngwendaga uga reverse murigo ugacokia murigo tugagutumira kara yaku no gutiagaga mahitia mundu wina ikuru tha ici kana mundu Murang'a tha ici agetia tha ici arerorera ri murigo wake ukinya ri taru tugitumira pay on delivery taru Murang'a turihagio ko ni ta thaburia ni ciringi 300 etio muthi twetia andå aya speed up moke marogota rucio kiroko tha 4 agakona thaburia yake rucio ta tha icio wakorwo kiruga na thaburia yaku kuma kwa Justin thaburia yaku haya tuthie tie uguo uko ni ta Murang'a Nyeri uko rite ciringi 300 peke yake 300 baina mundu akikora thaburia nyingi acokia 300 ni tigwa arafu ri gwe customer maugaga aca nataka kulipa yote na ithu ni twendaga atiriri kindu kiu gikiuma haha system-ini ri tugakorwo tukimenya customer ni ekoya kindu giake koguo ni twendaga that commitment fee ya delivery fee waturihira delivery fee na ithu tukaririsi murigo mundu ndagakire uguo etie uge na ndiginya delivery kama kwa delivery kwa ciothe andu maugaga aca nataka unilete nione venye inakaa ona aige kwanza wapelekewe waone unataka ulete kwa aige muno ndio mundu weko mabate imagine marutete muri wa gatwarira mundu abe one acokia kwira hapana hauna ya color red hiyo design metagia muno asa ni ndirenda kwamba guka kuonona ona mundu ndirenda kuona by then yoke nduka-ini umenye unaona kuona no nginya transport mundu ndirenda kuona ni yoke ha nduka-ini wone kira giothe urenda riu ucoke wibange wenda yakire taru kikusta oka hindi wengi thi ndondo ni okira ha kiuga enda thaburia no ndari na mbeca riu acagura thaburia okite gugu wete ndenda guthiga jase bagicagura thaburia akianjiria kuria tamuna ya yero riu ambite kuria ati hamuna ya yero riu amucio cio ti customer enda kisia enda kisia very classic chuma na guria gurire thaburia na muthe no akurenge ithu akurenge akienda ni no akurenge no akurenge thaburia ingi riu aroria na ngoro cia gutwara ku uthio ukikigurira kinya sister yaku kana mundu ungi kana mundu wake kana mundu waku tari wino ino itagwo diecast okorwo gwi quality njega nino it's a very good quality diecast itagwo diecast
Ivora sokera kiugo kiu ni kima Patson. No gucokera tu ni gumwiroria nyite wega. Die cast. No ye ubetwa wega. Ati die cast ni how much? Ni sigana. Okoro gwe kindu raithi ku maintain neno. Ino no onogi kurura na muiko. Iko tu sawa kabisa. Ndio material yao. Ndegikua. Yani iko ndani ndegikua. Ino ore ndegikua no ukiringirio uku. Reke turingirie twetekie ndegikua. Mukirua mutikari. Yera kwenda koinuka. 11.5. Edit. Wow, go ni kwa just save 0720 11,500. Na waka na nilito ya Paxson waka uge watu mone Paxson ukaheo discount. Ni ukora mwiretu ihari uguo. Mwita muhagurigire mone mwiretu ihari uguo. Makora mwiretu ihari uguo. Wakora mwiretu ya uguo. Mukamwira uria no wa system. Mwamukora hau uguo mukamwira ndatumwo ni Paxson na ndero ndagura kindu guku ni kuheo discount. Akura kwa libu system ingiatrani. Haya toka hawo guo yatha buri igisi ya boizo icio watu ra ciredi sisi kana ici 11,500 sisi yo thioguo 11,500 na rugu etha buri ire yo ikaine pio etagwo boat sufuria niyo yo ikaine muno na wajirie yo ikaine pio na advantage yayo wajirie ati ni njega muno mundu atari aciari wajirite ni mamioi koguo kimutwarira uguo gukorwo agikena niguo na boat sufuria ni no this is a boat ino ni boat naona ginya ni hana boat yenyewe etagwo boat edith fanya kitu boat sufuria naona ino terwe ndo ikoragwo yukana iciko icio igiri etagwo 12 pieces 12 pieces toro ina pieces 12 ina ikuniko ithano thafuria ithano na iciko igiri kwa muda wakeka au yetera igure 12 pieces ile ni thafuria 12 ni 12 pieces ni kumaanisha ino ni imwe wakora gikuniko ne piece ingi gikuniko no piece nayo ne piece gikuniko tipati ya thafuria ne piece ino muda hata uga ukunika thafuria soki ulia tere kuna piece moja ionekani zingine ziko wapi Itago 12 pieces. 12 pieces. Eni. Neno ni njega tondu ikoragwo na silicone ndikanda amonia. Silicone. Hata bila turute yote. Ndega kiate. Uone bwa. Naona kuniko yayo. Kuniko yayo ni silicone. Haha. Ati onengegwa handu hatari haraihu ndingikua. Wanyita aiwezi vunjika. Ndorina kanyamu kaka. Eni kire na gaka ka brand gaka ga kumi protect. Ni makabuni ne yaciretio. Riu ino twendagia ciringi 7,800. Ciringi 7,800. Wow. Kile aragenia ni riri ni ati mundu agyo kwa Justin. Akorwo ena ngiri akorwo ndari na ngiri 10 cia kure no. Ena ngiri 5,500 na mutumia ni mundu biashara no igwa ni ahotete kubanga andu othe ungiuka haga ri kubanga nyu giathe tunisia 7,000 kale ho 7,000 deho isi haha isi cia ngiri 7,000 wenda ya 75 area haria wow oneno by the way no 75 na no neno ni tofauti eno ya 78 neno ri ni gukoro ino ndiri na iciko na ti silicone anyita ikuniko ndo na tofauti ino ina branda ino ndiri fantastic. You know, 75, you 78. 0720 616 098. 098. Isi kisi yote ni siroka na kirieno na ya 78 ni weroka nayo. 78 ni weroka nayo. Hawa ndo maada start view. 75 ndiroka na isiko. Tutigagutumira kuria kirinyaga wajie kuga isiko ciakwa cieko. Niguo. Ukuriganire kwa agora. Kabisa. Riu agiko hetha furia ngindrenda. Nino. Itwabi twebino kana twabie tumatalie. Twabi tumatalie tondu ino riu niyo my dream sufuria. Sufuria etagwo Chio. Na ni a very good quality nimekuha wega haha. Ino ono by the way no ri nyorokete guko thiini. Ni quality yake iko sawa kabisa. Ni material njega. Iria njega pio. Ino no ngikumutha na muiko kumuthe na ke iko tu sawa. Wow. Ino mundu naruga nayo ngima. Yeni. Ino ngima aruga nayo rima ya sako ni square. Yana Imai hana keki. Aneja hamu no baile tonona. Riu thaisi andu magio kwa advance matige kuruga ngima gukumbaga uria yakumbaga tene ini. Ngicire kumbaga by the way.
kabakuri wekiriro gathani nige ukoge round wow taine ma tu kopia tu wekage ati na kimuiko papa he mundu ungi urarugite handu na thigezi ngima ndikombagwo igakombo nginya hai iguru igecora gacako asa riu thiku ici ndikunjagwo niguo ndikombagwo no nginya tugathi na mahinda niguo tu ni ino kindu kirageneria ni ngima nindi ona ndugure nduga ina yo ngima ikauma ya shape ino riu ino ri si already see 1 2 3 4 5 si thano keje pesa si 11,000 only 11,000 ni ga ino ni ngukua 11,000 only na ni quality ni paramount kabisa ino ni ngukua unyongerere pesa mara yakirorera Penina ndimwite ajohere Penina wapi ningoje nikuzie hii Penina unataka gani akeje akagwa ino niyo njega ni undu wa kiki ni erethagira wega by the way itaka 10 years itaka kana isiko ciayo ona ni isiko ni silicone spoons aya iwe no wagura ndugutindo kigura silicone spoons aya riwe no kedi besigana ino twendagia 12,000 kama mundu akigura no by the way tondu wake no kana isiko kana silicone spoons ciayo thaburi ino ndungihũthĩra giciko kiria kia suma no na thufuria ici ungienda ku maintain ungienda thufuria ciaku cikare thambia uria kwagiriire na sponge no huthire silicone spoons tiga kwenda gukumutha na nyamu ni uguthukia still wa mundu na thambi nayo asa ndugakumuthia nayo we ona wagura ici ndukanecirio ona ungikamena nduka-ini hituka ndukanagure still ona ungikagurwo still waya ira mundu ucio ndukwenda still wamenya thank you tondu kaga ni weteire ukienda guthukia thufuria akumutha na steel wire hizi ona ndakionire by the taru advantage ya thafuria no kire ndimiendeire mwirorerire waruga nayo ngima kinya nani no uruge nayo ngima taru andu marugaga ngima rucine makaruga saa makaria ni cai na ngima nona i riu kiroko rucine riu waruga ngima mundu itagwo chuma moto media ri waruga ngima no ucoke uruge na thafuria cai tondu yumaga na mukoro ucio wothe hamwe ni ndoni yogo by the niguo yumaga tawithiria kuire yumaga nginya na mukoro ukatha icio gore wone anda gutinda ati ugikira taru andu mekaga atiriri makaruga ngima atiri uri ke twikire mai thafuria tweterere ya beho iki ati ihuye ino ni ukaruga ngima ukaruta mukoro ucio kaumanira hau no ugekira mai na ndugutinda ugithambia muno gwika uguo tu ndaika na nuthu ni no kaya mukoro ucio tachabu by the no wapia naguo kare ukamba ukaria na ndengo cia ira mwira ingirite ngi ina na ita 11 pieces nona 11 pieces ithi twina ciothe irio kwenda ni ukuoya wenda Edinburgh ino bado ni boat itagwo 11 pieces ona ni boat design tofauti na yuka na kamuiko gaka utapata haka kamuiko hapo ndani si ugo 1 2 si ugo riu icio ugo ihana ugo ina ginyaga pani gaka na ino ina pan ginyaga pan pan ya thamaki ni dipa pan yake ni dipa no menye pan ino ina hando no uria tutekirite anyita kimero riwe ona ina ginya pan nona ino pan no uruge nayo savasi no uruge nayo nyama by the no uruge nayo savasi no uruge nayo nyama no uruge nayo fish na ina gikuniko kiayo ino na riu no njuri atiriri mundu akiruga pan cake ithu soruga na pan cake ni ukiruga nayo pan na no uruge nayo chapo mundu no akunike ukiruga chapo no asa ndugakunike chapo pat torere de uraia kiuria kiu ni wehe na yenya mundu aruga pan cake yurite aya pan cake thiko icire ti mutu na kiria itirekirwo tu mutu na maguta ugekira tudania ugatinangiria tu smoke tunini wanyita ya ti pizza ndugukinyere bo ya pizza ndugukinyere pizza ikagatiriri kimugate iko gigikande no ino no gikoroga unaweka uto tu vitu inaiva vizuri niguerie chiko ingi sama na neme indo ici nitungireka practical guku muthe niguo tumakanyita wega tungireka practical nugireka practical ukabore ingi cia hoguo ati no atwira ni pia cigana yoguo girinyanya 8,000 ta imagine 8,000 peke yake 8,000 peke yake hena ino nayo niria chuma moto era gwaku ni Penina chuma moto era gwaku ni Penina ngimera tigeti to nduleke akikwira chuma moto niguo nginya oraia niguo chuma moto nginya no oraia bed sheet cia braki
Iguo ndungicoka ningĩ. Ati thaburia ya white. No way. No ko gwi thaburia yendetwo ma. Nona tuire tutoto. Twĩũĩ twendaga gaka ka white. Twakĩrĩu na twĩhana tũrerorera. Ona uigagĩrĩra ona ũkũruga nayo no safu nayo. Niguo. Ati uruga nayo no safu nayo. Ĩno ruga nayo no gasafu nayo. Aya ona ũgĩkĩrugira kinya gathubu ũguo na wĩkĩrĩre andũ. No ruga nayo kinya ngima. Na gaka nĩ gakũigĩrĩra harĩa metha-inĩ. Dining table iria cioria cia kikusta. Handa gũtinda ũgĩethera handũ ha kũigĩrĩra ndũgacine indo rĩ. Ukaigĩrĩra dining table-inĩ ya kikusta. Ti ũcaragie gĩkatoni na kuo ati ũkaigĩrĩra rĩu gaka. Ũkaigĩrĩra tũirio twa. Kile kĩrangenia thaburia ciothe ciaku rĩ ati kwĩna kanini kwĩna kanene nene kwĩna nene biũ tarĩu niĩ rũcinĩ ingĩigua no nyende kũruga gakima kanini tu karuga na ĩno ingĩona ranji nĩ yakinya no nduge na ĩno ingĩgetha kende ngĩkinya ngaruga na gĩkĩ nene biũ no kũringana na ũrĩa ndathiĩ hũtĩte na thaburia nayo ĩngĩkorwo na pani igĩrĩ haya ĩna pani igĩrĩ ici haya ĩna pani ya chapo na pani dipan ndio no kĩanji mbeca na cio guo ĩno yuma 15,000 actually it is the most expensive one na nĩ ĩroneka nĩ unique onayo nĩ ĩroneka nĩ unique mũno no nginya ĩna tũnyamũ twa kũnyita twakĩre wooden ta imagine mwĩroreri wĩra ndũrabatara kũnyita na tũtangari ati kĩrĩa ati twacamũra iria ugaga wo iria rĩu rĩũkĩte mũkambia gũteng'era kũu mũrĩa mwĩka wau mwĩka wau kwanyu ati mũcamũrĩte iria rĩ mũkona iria rĩambatĩte mũgateng'era inyothe rĩu kila mũndũ aretha kĩndũ gĩa kũnyita ũmakaruta ngũriko ũcio ũngĩ agoka na gĩtambaya ũcio ũngĩ nĩanyitĩte katoni ũngĩ nĩwakũgua hena twĩrĩ twa kũigĩrĩra kana nĩ ũngĩakuire Robertson ũngĩakuire na Robertson Tira brakite. Tira brakite ikagwĩkĩra. No braki no kwĩrwo. Niguo. Na rĩu hena Edinburgh, hena iria rĩu andũ maugaga mimi nataka Edinburgh. Ici haha. Icio the ni Edinburgh design tofauti. Na bei nĩ ĩmwe. 14,500. 14,500. Edinburgh. Ni kega no na. Kwĩ andũ moĩ thuburia ni Edinburgh. No ta ũrĩa andũ moĩ Luminarc. Kwĩ andũ moĩ sufuria ni Edinburgh. Wow. Inema. Nona. Thaburia kwagira nginya mũnyitĩrĩra igua. Yani kinyokoro ndũĩ kũruga. Mũndũ agũkorwo ũkĩruga na gaka irio icio kuigua cina cama. Irio cikagia cama no nĩ kĩndũ gĩtarĩ cama kũrugaga. Akorwo macakura. Ndũngĩkĩruga thaburia ya njega ũcoke ũruge macakura. Na ti ũruganio ro ũguo. Nĩ ũkaruga wega. Karuga na mũtaratara. Ndona gũkũ nĩ kwa justice. Andũ meihe nyama kĩruga. Wĩkĩre gĩtũngũrũ, nyanya, maguta na maĩ. Tani ngĩigua mohoro ndĩ nyũmba ngĩruga. Gũtinangetie gĩtũngũrũ na nyeni ciothe gwĩkĩra. Nĩmena mauraira mũndũ. Wewe na chopa ũgaikia hau. Maguta, nyanya, nyama ĩyo ndĩkũhĩa, ũkũrĩa ĩndune. Ni ciambe cihe kahora. Kahora nginya gĩtũngũrũ. Ni protocol. Nyama ĩyo ĩkagĩa cama. Mũndũ makagira. Andũ natuonia baithe nyamũ kauga gũtinagia itũngũrũ na nĩngwenda kũmonia. No nĩ karoka. Nĩ gathiru. Na kwĩ andũ baithe eke ndĩmonie rĩa, coke tũmonie ici. Mendete ici. Haya, tũgũkinyĩte ha. Ĩno nona ĩno ĩtagwo stainless steel kwĩ andũ matendete non-stick no ngĩmera awataipenda awataki kabisa rĩu harĩ ici nĩ aluminium ĩno ĩtagwo stainless steel not aluminium stainless takunĩka stainless steel thogore stainless steel yani rĩ bado nĩ non-stick not granite ndũrabatara gũkumutha ũrathambio kawaida ta non-stick no nĩ aluminium ĩno no ngĩgũithia wĩke atĩa no ũgũithirie kĩkunĩko kĩayo neno nĩ nene si ithatũ ũguo rĩ rĩu ĩno nĩ 4 liters oneno na nĩyo nini si ithatũ ũguo twendagia na ciringi 5,500 ta igũo nginya wĩna 5,000 wĩna thaburia gũkũ wĩna nginya 5,000 yani woka rekondo 15 ũngĩmbagia hani ũkerwo kwĩna 11,000 ũkerwo kondo na 11,000 kwĩna 7,000 koti 7,000 kwĩna 5,000 ĩni neno noyo ndũmwe ĩno rĩ ĩno nĩ ũtarĩirie ĩyo nĩ non-stick ĩyo nĩ non-stick
ngiri kenda na magana matano. Very good, very nice. Iwe ingĩ thaburia we nĩ ĩrĩa ũrenda gũ select hapa kwa Joseph na kĩrĩa gĩ gũkũ nĩkĩo kĩ Ruiru niguo kĩrĩa kĩ Utawala duka-inĩ na Utawala nĩkĩo gĩ duka-inĩ ĩrĩa ĩkũrĩa Ruiru. Wow, fantastic. Thank you muno. Ici ciendetwo muno na nĩ nyendagia muno ici. Wow. No na tarũ ici ciothe ci 12 pieces. Kanini nginya kanene. Ndirĩ na kĩndũ gĩa gũtwarĩra mami ndangĩhotana na non-stick ndũmũgũrĩre ici. Ici nĩ atĩ nĩ thaburia cigana ici? 12. Na cithiĩte ũrĩa kĩrĩa cithiĩte cinenehete gũtinehete. Inenehete ũguo. Na nĩ 7,000 cio. 7,000. Cio ciothe. Cia kũgifa. Kũgifa maneiba. Ici manego nona mo yadia kugoria kwenda kugatha ici no nĩngũgũrĩra mabani mũthenya ũmwe. Mũndũ agũra kĩndũ haha rĩ ati thio ya thaburia mabani arĩa ũroe mũno moka haha duka-inĩ ya Joseph rĩ nĩ gwĩka atĩ nĩngũbanga mũbango magũra makongererwo nĩngũmerĩra ndingĩmayenia Ugora ici cia kuongererwo. Wagora non-stick rĩ ukongererwo kamwe. Wagora non-stick na nĩ ngakũrũgamĩrĩra. Wagora non-stick ukongererwo. Ukongerera mwe. No nĩtũgũbanga ũndũ ũcio. Ici ciothe. Nona ici ciothe ũguo nyitĩte. Ciringi 7,000. 7,000 imagine akĩrĩra ithi. Na nĩ nditũ nĩ red berry itwendagia nyamũ quality. Ajua kana nĩ nditũ. Nĩ manĩritũ. Red berry. Na nĩ kanini nene biũ nene biũ. Ici nene biũ. Nginya ĩrĩa ĩtagwo kĩrĩa ya mũhĩrĩga. Na family nene. Family nene no ituire. Family nene ndona cia family nene harĩa. Iria cia manene. Mamu mehĩrĩga. Na okorwo ndũrenda nyingĩ ũguo no ũgũre tũna. Ciringi 2,000. Nginya 2,000 kwĩ nacio. Red berry. Twĩ ũguo tũna. Twĩ tũna ũguo. No na kwĩ mũndũ kuga cienda na ndũgũre ici. Na nĩ ciringi. Na hena kinya tũngĩ tũtarutanĩtio nĩ ngũmonia twa 1,300 tũna 1,300. 13 tũna. Nĩ tũkuona ũguo yani koguo mũndũ yani ũngiuga ũguo wĩna uge ũrenda thaburia na wĩna mbeca fulani. Thaburia hena cio cia kinya 300. Na hena ici ona ici nĩ itwaragĩrwo aciari by the way. Nguonete karĩ mbirika. Sasa ici nĩ thaburia. Sina handle na kila thaburia ina gĩkunĩko. Ciringi 4,800. Ĩno ngima ũkĩruga na mũndũ akĩruga rĩu makĩ-inĩ. Yone ĩkuma hana keki. Ona ũruge ngima by the andũ marigwa atĩrĩ. Ũragĩthecereria kando. Nĩ deep wega by the way. Ĩno nĩ deep wega mwĩroreri. Ici ciothe ũguo thaburia 7 na ikunĩko 7 na iciko 2 no ndĩngĩkua. It cannot die. It cannot die. Nĩkĩo ĩragwa nĩramenya gũtirĩ ũndũ ĩngĩka. Iwe ĩno nĩ ciringi 4,800. Ici ciothe ũguo. 4,800. 1 2 3 4 5 6 7. 4,800. 4,800. Na mũna ũndũ ũtarĩte kũheo discount wagweta Paxson TV. Yuma 5,000. Paxson akahererio merĩ. Paxson nĩ agwetha kwa gũtigawe. 48. No wagĩũka wauga ũrenda thaburia tu ũkũheo nginya 5,000 no wagweta Paxson 4,800. 4,800 nĩguo. Wow. Fantasy. Thaburia ci hau selection nĩ yaku. Rĩu nĩ twaingĩra kũrĩa gwa kinywaji nĩ mendete kinywaji kĩndũ ta cai ũguo. Kĩndũ ta karia. Cai nĩ tugire kũrĩa. Cai nĩ tugire. Nĩ karia na maĩ. Na indo ingĩ ciĩtagwo milkshake. Nĩ ũciũĩ? Ya gwekĩra irio kainainia. Rĩa mara. Tu milkshake twĩkĩragwo na ka chocolate na Oreo unyuana gaka. Rĩu sire kwini waku okare auga mimi nataka milkshake. Usimwekee grass kama hii. Unamweka kwa hii. Ni kwa hii. Ino ndio nanyuete nayo hadu matunda. 600 set of 6. No nyona nginya matunda. No unywe namo. No specifically ni ya milkshake. Ukigirite kama milkshake kama mundu agikate. Nĩngũmonia. Tugira monia na kiria. Nĩ turugaga by the way. Nĩ turugaga. Oreo ĩkĩragwo milkshake-inĩ. Rĩu ũkĩenda ũkorera flavor ya Oreo. Ka milkshake kau gegũcama Oreo. Vanilla, strawberry ũguo. Ino yakĩigua Oreo. Gũkũ niĩ ndaugire no ngarĩha school fees tondũ rĩu maũndũ marĩa menyeire gũkũ. Nĩ maingĩ
Ni maigi muno. Uno twakuriha goro. We will pay you expensive. Na riu turuga atiriri ngirathi ndukaheage mundu mai. Ndukahe mundu mai na gikombe. Kana ukanyua mai na gikombe. Kwanza ya plastic. Imagine. Uri aya na mai wakete na jagi. Mukoro ni muka jase musoke munywe na plastic ni oru. Ni oru muno. Ni oru muno. Jika kaundu ginya na guko faraini ginya tumai. Abakajira atiri. Madam Beatrice agimenya ma. Kiri wanyu nake. Na ni wotinda ugitugathiriria horo wake. Mai na than. Mai na than. Imagine ataruga kirathi gaka ni 500. 500 si 3. 500. Si 3. Zikiwa 6. Imagine. Wow. Usoke unywe mai na gikombe gia plastic githeti yori. It is very awkward. It is very awkward. Very awkward. 600 na price ya ni rathirite. No umuthi iringira kwa uingi. Umuthi ni ciroka mingi sana. Koguo we ura ikombe iringira umuthi. Wow. Koguo mundu roka urerorera hari uguo. Okay umuthi muthenya wa muthi ni Wednesday. Muthi ni Wednesday. Ni WCW. And happy WCW. Icio ni ndo. WCW Women Crash Wednesday. Na ena taisi pia. Isi ni 600. Kakirathi gaka ni kende muno. 600 set of 6. Na hena isi. 650. Sio that is okay. Ogirathi na kile kiayo. Ogirathi he uri rauga. Kana kono wikire kinya mai mahiyo. 500 set of 6. Wow. Mundu atige kigoti. Yama atige kiria. Wow, hizi nasio. 600. Ona isi no kama 600 si set of ke. Idatu 6. Kinya isi dio go no cia mai nacio. Ona isi no cia mai na ka juice. Ona tu juice. Ndukaje gwikira ke juice gikombe ta giki andu ni mekurigo. Kana kiki nyana wina kio. Kana kiki nyana wina kio gitagwo kia ndindiko. Gikombe ndoni ndendagia. Ati ndegereria mai hau ukamwe. Tugia na kiu no ya kurega. Niguo. Na ningi no he mundu mai na ici. By the way, to mundu gaundu gakihana unique muno. Ndogi mundu mai na ici. Ici ni cia waini. Eno ni ya waini. Ake maigua. Tutiariria andu a cai, andu a mai, andu a milk shake, andu a waini ni hanyu. Riu ni inyue haha uguo. Reke ndi mariririe tondu no hote kumaririria. Koguo we watwara ware mundu gwaku na ni murenda munyue kawaini wega. Ti kumwekera gikombe gia plastic. Ukamwekera ka glass ta gako. Very nice. Wow. Hena nini na nene. Size. Nderiwe te mundu anyitaga uguo waini. Ni kumenyerera kana ni mundu wake kana ni tukanyitio utarikire. Nyito wona. Tari ko ujio rahujia. No, ndũngĩnyitwo no nginya ũnyitio. Niĩ maũndũ mangĩ ũĩ. Haca-inĩ muonie ngĩaria. Ũkirire ha maĩ nĩ njaririe. Ha milk shake nĩ ndaria. Mũreke njari harĩa njũĩ. Koguo nĩ ũnyuaga. Ndũ. Nĩ ndarĩria andũ a mbere. Wanyua harĩa ũĩ. Rĩu mũndũ harĩa ohĩgĩrĩire mũno rĩ. Unaona pacho ni kuga ati ni cia mai. Ni kuga ni cia mai. Mũndũ anyue mai. Mũndũ anyue mai. Rĩu ĩno nĩ mbeca cigana? Ici ci thathatũ rĩ citirĩ goro 650. 650. Si thathatũ. 6 of them. Ni 6 of them. Na rĩu gaka kanini to kwenda matakĩenda kunyua nyingĩ 600 set of 6. Wewe ino yake igua. Huo ni kwa just save. Nitawa just save my plans. Na kuna shape tofauti nene, shape tofauti. Ona kaka baile no ndo. Ona toto. Tu no to wine. Toto ne mwe boys. Whiskey. My boys. No ni kari ni ndo ice cubes. Ndona ndakubona. Ndahena ndia. Awetik. Ni kaka ugo mwe my boys ni ndo whiskey. Ndio mamenya mena Patson. Tichuma moto, Patson. Chuma moto. Mariari ugwa re. Mariari ugwa re. Mariari ugwa hai. Chuma moto. Patson ya hekera mundu sai. Ono rakio ria gathondekete. Ndithia turia hoteli ngio gakora twina tungirathi we ndari cai na ngirathi riu ni ndeci mundu eki ati. O ngirathi ni ri papas. Niguo. Nacio no kiria. Gaka ni ka multi purpose. No wikire juice, no wikire whiskey, no ndugekire wine. Gaka ndugekire wine.
Na ndugekire cai. Ugekira whisky. Mai kana whisky. Koguo whisky. Niguo. Whisky pattern ile nejo ni rari muno. Ndari whisky ni kei? Whisky. Different ya whisky na wine. No, yo batoni arasokera. Ndaramenya. Ndetera kigusta ndari different ya whisky na wine. Ru whisky ri. Whisky na wine ri ni different. Different ni kei? Ni randi no ne nyuaga. Koguo korigago no na riu nake ora gitu bigia nani nyambe ndogame uguo. Mundu agure emwe. Mundu agure emwe ici. Na watu ora ready besiga na emwe. 150 emwe. Kale kanini? 150. Ni goro kanini. Ani kia mwero liga kwendia guoya. Gaka ri. Ore ndemwe wegira. Ore ndemwe wegira. Ujia. Niguo niguo. Haya tuthie hau. Ni kura deliver. Country wide we kure guothe ori no ureherwo wenda guka guko guo no uke guko guo. Maundu makoro magirite. Koguo ina indo nyingi na indo njega na indo unique nikio njendete just save. Ici nacio nona ni cia kuiga cereals. Aya ina kiria gonete ka ina nyamu ya jagi. Okoro kanyumba ringi ni kanini no hote ku organize wega no nyita. Chuma mbeca kana 250. 250? Kaine ma. We kila serious yako kana mundu ina nduka by the way. Na ni iragutarira. Ndukani ni mucere utakomenya. Aya ina kiria ha liters. Ino ni gauge ya guthima mucere. Hau naho niguo moni uguo icio ciothe uguo ciukite hau makeyonera uguo tutu na tu fridge organizer taru akoro ni enda kubanga tuindo twaku fridge na ndwenda kuthira bia nyingi ni 150 na tutu tungi na tu ni igana wow na ni tu ya tight ana tutu ni gukuwa koguo ndiro ko ni tu irio ukabangira hari uguo fridge wega igana Mundu mundu agikio ha 10. Nona ni watigari gikamucere. Yani ka fridge kabona ge kanini ugabanga tuirio twakuko. Gabanga tuirio twakuko. Rugira irio nduge. Ni irio nduge. Imagine na ciringi 1 na 10. Ni ngoraga ati thufuria ni ndiratinda nging'ang'ana guikia fridge. Ndukaikie fridge kiria thufuria tuko. Ugicoka kunyita thaburia uraigua nginya no ni heu. Ni heire. Tamoni ha hothe chuma moto guo. Mone ogu mucoke tuke haha haikafu hagikafu kia haha oguo ona tu organizer no cosmetic haha kuiria biu no na tutu ubangagira tuindo ona okay kwe andu mendaga riri oko ni ta tumikebe twa sukari oguo kitchen ni kindu ina kitchen nene una organize unatupangia hapa ndani wanyita taru person ri ndio wega ngakwira maundu mamwe taru we gwaku ni urenda gaka tondu wa indo uri ucigaga wenda ugaciga handu hamwe uracaria sukari na mukebe okawaga saya sukari wakala sukari rathire bedroom utekumenya uno tu tubangagira ha kwata mundu ikara nginya bed sitari ni kitchen kanini no uri organize ta kitchen kau gakaru kendi besigana mana matano ta imagine 500 na tu gitaru taru sho ni kitu tu magana matatu no ni kaka ni iko ikira ni gwikira nginya deodorant Kada turathie kugura indo turenda maguta we aragurite maguta ma kwihaka riu agikinya haria arauga maguta mari bia cigana ri mati maguta ino etagwo deodorant aracokire ihenya riu aroria deodorant yake akerwo ni ya gwika ati ni ya kwihaka wetha ni wethamba na akerwo mundu na hake nguo-ini arerwo atia ino ni ya kamwiri nikio raigua kiga riu wina deodorant yaku wina maguta maku hagu guo tiuragia iruco ni iko ni niguo iruco ni tautito katonini ni nyitane ino nayo ri waruga cai gwaku nyumba ri no wekira haha uguo aseno ni wina ageni taru ri ni waga no wite kamucamanio ureci cai wikira guoko wite kamucamanio weta ya motho na moni eno ne bia cigana eno 23 girigire na mana matatu 23 gai girigire na mana matatu only wendere goro andu aria mathio kukagia kahawa ri gaka ni kega muno andu ni very strong aria na matini makiuga ati packson jethera wira tariu gaka ungia uthiuruke na hanyu na koma urakendia kahua gakena 2300 haya
Tuthio go tuthiete ena keke gena indo ingĩ guhundira na uko iguru ici nacio ni Isiru ne dishra. Sio tuthani tukope. Kaka kanega thaka muno. Kaka ni how much? Uko ne 1800. Wow. Hena golden black kana hena black. Koguo mundu riu agurite indo guku thani thaburia ndekuriu ati guthigwo nyingi guciga ko. Kubangira ku. Unanunua dishra. Kubangitwo gubanga. Maundu mothe ni mabange wega. Ici thaburia citu hao ino ungiamionire gwito kikusta. Wone ati wigua ati githaburia ni hindi ciraikũrũkio na hau kamenya kwa nyina wa Mwangi kwina ndia ni thigũkũ ni yakinya kana kwina cai riu ici kwanza ni njega muno niguo Riu andũ matika makihoya thaburia tugure no na ni ngiri 3 na meri by the way aya na gikuniko uguo ngiri 3 na mana meri na andũ gũtinda makiuga ati Saturday ukahe thaburia yaku ndina ageni no uri kahora by the way ona riu niki korwo ndina ageni ngĩũka gũkũ yenya njuge riu ri kenjigire kindu kinini ndihange na ihenya niguo ageni magikinya gũka makorwo ndina kĩrĩa ĩni no mũndũ angĩoda bado ataletewa mpaka mahali yako Raida yuko urenda twambate ona haha nĩngwenda ũhutie hanini haha ũguo coke twambate pressure cooker na mone nginya ici ona nginya gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ gũkũ. This is a supermarket or a hypermarket. We can call it a hypermarket. You see? It's a hypermarket. Yeah. Wenda plastic yuko na wenda pressure cooker. Ici wendagia ĩmwe. Yes, igana. Igana mwiroreri urenda kugerembia cigana haha ũguo gaka ũguo tũtũ. By the way mũndũ gũka thaa ici ndĩ gũkũ no ngũmũgũrĩra kĩndũ. Nĩguo? Ma, I promise. Thaa ici ndĩ gũkũ. Tondu he andu me live me haha uguo mundu uga twi Utawala no kugurira mundu kindu kenyu meja njuke tiwe mundu uga ndi guku no ngumugurira kindu ndigumugurira kindu kia raithi aca ngumugurira kindu nake ari thikanaga no nĩ gasopam gaka nĩ gago Nduka wikira gathabuni wa liquid haha ugatithio gitanga ku thiini uhinyaga hanini tu aka gathabuni eni ukamba to gathambia nako ni how much kau mana meri ma 50 tu magana meri mundu thaici urerorera na rathambia indo kangenia kanyita thabuni u taru ni ri ungingora ngiskupu thabuni u ri kuko gaka no gwika ati no kuhinya uguo githindo giga thabuni uguo athindo giga thabuni gaka ona muno ni gakwenderia andu guoya ugithambia indo kina no le indo sitingiru mone ugithambia sitrum kana nja kai hau broti ni marigago ni ki mwana papa no watara kuo thambia na shopping o thambia na shopping ni pa ati shopping no menyera ukakinya na gathambia kau yote hivyo wow mambo ikakuwa sawa hivyo haya 250 very nice bana gakiri gaka nako nĩ gakuiga iciko patson organize ona tumeiko tuciko ukaruta handu hamwe tigiciko kiharia kahiu gekuria gaka gadu wadario na ni 350 tia ni 50 imagine mwirori giciko cia guta riu nuona ni stainless steel gatirastaga gaka riu thia nginya kundu gubaithe gucera na ni uru muno uthiete gucera kwa mundu irio ni ciekirwo raigwa atiriri ati kama uga no tari na giciko iciko cia thiro cironeka cio cinkini agake rianga ni muri yangi angi mari muri yangi by the way cia tene iciko gutari ni kuria mutoi kuria iciko iciko ciiko na mundu na iciko nyingi muno nyumba no ndaramenya ciiko no ri wina gaka ri iciko cio thio guikia ucikia uguo koguo na wagi ageni ahinahi mararia wega atari gwetanirira na just save ara gusevera nginya space yakwa kunyumba ni ngina thoni ndi agetha giciko atugetha giciko aya ngiri marire wira gya gya abani mukire kindu ndiraro na ni giciko na giciko uretha rungu wa gite imagine no ugu ni uru niguo ugu ni uru muno eno ni pressure cooker ici riu nacio ni cietagwo non explosive pressure cooker wow ni cia kuruga rita 5 2,500 by the way nyamu ici ni very affordable rita 7 3,000 eno yumaga 38 rita 11 na ni hari iria kuri atumia re muga mina jua pressure cooker ile ya kitambo nicio ici riu ni ya kuruga kena ici ni kuruga boco gutherukia boco ngwaci nduma ndonyo no uruge mucere nayo to no umituthire ita thaburia ina ikuniko igire ino ni rawajite no uruge na keki asa ni gukonia keki ni kunya ni ya keki nayo keki patson
Ndio lita 11 na gukaro na kanini gakinyite lita 10. Nini gakire kanene ukihingura ni kanene na taru tungimihingura thiini ni nene muno ni very big one ino ni ria waruga igaba igagwita ino ni aci igagwita nego kuonia pressure cooker iria na explosive niguo ici ino ni na explosive no kuri iria cia thitima itagambaga tera twaruga nayo hindi wengi iria nini muno wendagia mbia cigana iria nini kirigire karia kanini iria nene piu iria nene piu ri taru hena ya 45 4500 wow ona no 720 ukuruga indo cigana atia hathi ari ino riu ni githeri ugatigia no kahe neighbor no ruge boco nginya ndore maruga boco taru no nduge boco gakunia karia kanini nayo niguo ndirona andu aria mwendagia githeri andu aria mwendagia boco ngerani eno ona tiga andu aria mendagia nona nginya wewe wagirwo gure no wathie taru to muthiri uruge boco nyingi no uruge boco ta kilo 10 na gwe kilo githeri tiguo wikire fridge ni kirira to nyamu to ko paki ha ora ti no umaki ero kire pakime ini komi ukaridari agegera fridge agasiga ni agure gaka kanini ka ngirigiri gaka ngirigiri ni gaka akaruga taru kilo 1 ni anda akirie boco muno ne mundu wa mohoro ni ndo wa save time ri boco kilo 10 ndage uma nyumba ongeria kwa jo muthenya ndo wa save time si hau riu ini atoto no atonia 0720 616 098 togo twabatite ugo rugongo tukimona yero gaka ni best imeno ni ndo right gaka ni cigana riu haha gwikira tukombe tufakuri haha tukombe na tuthani kuga ni bia cigana gaka girigire na 500 tainema girigire na 500 kitchen yako ikorwo organized wega gakorwo ke union is strong na ni very strong haigiro ni hathani haigiro ni hakubangira tuthani riu na ni cigana ni tuthani tuigana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koguo no gurite dinner set ya kuisa wow fantastic wow ugo ni kwa just save 0720 616 098 na muthenya mothe turakuhe discount na tukuhe discount wakana ritwa ya Paxson TV kana Paxson check ni na he discount niguo ni ndia ndakwetwo kwa kindu nendo ici kana tukutari no cio nicio ici wow ukamwona guko riu guko turathi batete uguo tuguthii kwa dufe tucoke twabate rugongo mundu renda dufe njega by the way dufe ina urugari mwega na bei njega quality njega ikia tumuonie thaa niguo twabatete ndio tunapanda hivyo ini kwa twabatete uguo tukite uguo ni kwa just electronics and home appliances na wake na hao ni hakiritwo kiria ni undu andu baria kiria warning mind your head yes I'm minding it riu tuka mwena wa rugongo tuka haha uguo tukite 0720 Dibibi ogire to duka ni chora ndo akuire gaka niko nona gaka nginya woka haria duka-ini yake hungura ni ugakora roiro thaa ingĩ nĩ ũmboekaga pato watwarithia thaa ingĩ nĩ ũmboekaga ani ka mwana na gaka ũngĩtwarithĩria nyũmba nĩ ũkũmenya gaka nĩ ũkũmenya nĩ ũkũmenya gaka rĩ na nĩ strong by the way nĩ very strong nĩ strong no ndĩwe ũngĩikarĩra gatingĩ na thikũ igĩrĩ nĩ wakaunanga rĩu gaka ũgĩthiaga nduka rĩ gaka ũragĩcomoka nako wega gaka nĩ tũkwĩrwo nĩ mbeca cigana by the way tũkwĩrwo nĩ mbeca cigana ni uga gũtũtarĩria bei wega mambo yote tuge tukĩte ũguo haya rĩu tũge wakinya nĩ ũkainama no rĩrĩ machuma moto makona yo rĩrĩ inama kwĩna nginya ihato ciĩ gũkũ by the way ona nginya ĩrĩa nĩ poti kana nĩ ndũ ĩrĩa ti poti nĩ ĩrĩa ya gũthambia nyũmba nĩ mop indo ciothe ciĩ gũkũ ũguo wĩja kuoca nyũmba na rĩu I now officially introduce to you our new tour ũyũ nĩwe mũrĩkoraga gũkũ nona mũgoka gũkũ kwa Just Save mwaga gũkora ona mwakora mwene nĩ mwĩkoraga mũirĩtu na airĩtu angĩ na kwĩna indo ingĩ mũno wĩra gũkũ ũguo nĩ mwĩkoraga mũirĩtu wĩ haha ũguo etagwo kuja gũsalimie oh my god kuja wasalimie tu kwambie hayo
Hi, hello. Yes. Hamidith. Yes. From Justice Safe. Pakistan ni mtu wetu. Yeah. Akiwa na chuma moto. Kabisa. Best yake huko. Kabisa. Tunawapenda juu bila nyinyi. Yes. Si Justice Safe. Yes. Ni kuone kwa. Wewe kwa nyuniko. Mimi nimetoka Machakos. Kwa nani usikii Kikuyu? Sasa wewe ndio unataka kutupeleka tour guide hapa ya kutuonyesha. Is it tour guide? Very good. Sasa nataka tuanzie pale hivyo. Ati Machakos wapi? Machakos. Katuenzeni. Kuna mahali nilikuwa nimekuja huko Machakos, mahali kuna maji ina nini? Ukimwaga maji inapanda kwa mlima. Huko ni mua. Ni mua? Si unaona kuna kutu kama huko. Kuna kutu kama. Unataka niongee Kiswahili sasa? Mimi nitaongea tu lugha yangu. Sasa tukuje utuelezee about hizi nini dufe, nini zote ziko hapa hivi. Utuambie zile dufe mzuri, ile ya cheapest, hivyo. Sasa tuko na hizi ni plain duvet. Hizi tuliweka kwa offer ya 1650. Yes. Ni 6x6. Unapata hii dufe. Kuna Pakistan amesema the cheapest but hatupendangi hiyo. Hiyo jina tunasemanga affordable. Affordable ya mwananchi wa kawaida. Sasa ile ya mkulima mdogo. Tuko na hizi. Zimeingia tu saa hizi. Unaona vile ziko poa? Zimeingia tu saa hii. Hizi unapata na 15. Yes. 100 only. 1500. Moja. Na ni size gani? Hii ni 5x6. Hizi zote ni 5x6. Nikitaka size ndogo for 4x6. Sasa unajua kama unataka size dogo na bed yako ni 4x6, ndio sasa ujifunike vizuri unaendanga size yenye iko juu. So 5x6. Kama yako ni 5x6 unaendanga 6x6. Wow. Fantastic. Sasa leo ukisikia niongee Kiswahili mjue Justice ni mwanabiashara sasa ako busy kidogo. Tunaendelea na huyu mrembo hapa. Yes. So mtu akitaka saa hii kununua anaweza itisha na apelekea mahali yako, si ndio? Unaona kuna baridi. Sasa hii ni msimu wa baridi, ukiitisha tunakuletea. Kabisa. Wow. Na bado kuna hizi zingine kama ile ya Pakistan. Ya Pakistan ni hii hapa. Kama hii nilikuja akaniambia beba hii Pakistan wakati wa baridi. Nikamwambia alinipe hivyo tu. Baada mbiti is a very good woman. Nilipo beba hii. Inahitaji wenye wanataka kulala, wenye hataki kuamka mapema tu ya baridi. Kuna joto. Pale nilijifunikia na joto inakuja unampaka na sasa hizo kuna baridi unaifungua kwanza kwa sababu hii sasa na hii ni how much? Hii nayo unapata na offer ya 3300. Iko na bed sheet na iko na pillow cases mbili. Yes. Sasa ya Pakistan ni hii akiwa na chuma moto. Yes. Na mtu akikuja aseme ameona kwa Pakistan TV anapewa discount, si ndio? Vizuri sana. Unasikia umesema hivyo? So hiyo ni ukweli. Ukikuja na jina ya Pakso, unapata discount kabisa. Na divorce hiyo alituambia. So msikuja si ati nini hiyo ni kitu sure bet. Haya sasa ingine? Hizi ni nini? Hizi tumesema ni 1500. 1500 33. Na iko na different colors, kuna maroon, baby pink, green, grey. Wow. Alafu sasa tunakuja kwa hizi. Sasa nazo hizi unakanga kama decoration pale kwa bed after. Nilikuwa nadhani nini hizi ni duvet sasa ni duvet yenye jamalizika. Nilikuwa nadhani ya kutengeneza. Hii inaitwa fleece blanket. Ni vitu vijako ndani. Unatumia pale sitting room ama ku decorate bed yako pale. Auntie alituambia na design ya kukashika na kashika hivi na kelea hapo kwa bed. Sasa inakuwa ni inaitwa fleece blanket. Ndio kufreeze. Wakati utaki kulala. Sasa kama utaki kulala unatumia. Utaki kulala unajifunikia hii. Sasa nayo hii unaipata na 1350. 1350. 1350. Na ni type mbili, kuna hii, alafu kuna haka kingine haka. Sasa na hii nayo. Kwanza unajua ni wa blue mimi Sasa nayo hii unapata na 850. 850. Na ni size kubwa, hii ni 6x6. So sasa zile umejifunikia na ile umesikia joto sana unaweza jifunua ile ujifunike hii. Kama kuna joto mingi sana natumia sasa hizi. Wow. Namba yenu ni gani? 07 20 61 60 98. Yes, 0720 616 098. Kuko ni kwa Just Save Electronics and Home Appliances na tuya Utawala na kole ya mukondo ukigene zako hukehuguro gyo kadha ishiginya kehuguro roiro tuihau oguo na no gure kindu giothe kiri urakoro kienda kuma uko na heo kindu gitagwo discount na hizo hizi nyingine hapa ni towel. Sasa tuko kwa bed bado kuna hizi zinaitangwa mattress protector.
Kama uko na mtoto mdogo ama unaelewa? Naelewa. Sasa hii nayo unaweka kwa mattress pale, unaikava vizuri. Wengine wanasijui wanaitanga sijui ni bed fitting ama Sasa inakuwa how much hii? Hii inaendanga tu na size kama hii ya 4x6 unaipata na 1450, kuna ya 5x6 ya 1550, 6x6 ni 1650. Na nilikuwa niulize by the way, unajua nimeona nikadhani hii ni ile kitanda ya ile mattress ya kuweka pumzi. Kuna kuanga na hiyo mattress ya kuweka pumzi. Bado lakini nitaambia Madam Beatrice alete by the way kwa sababu kuna watu wanauliza mambo ya hiyo kuna mtu nilikuwa na customer niuliza wanakuanga na ile mattress ya kuweka meruke. Pumzi yani hapo ndani. Kwa sababu ni mzuri sana na safari. So hizi nazo unapata na hiyo bei ya offer. Ya 1450, 1550 na 1650. Na ni ngapi moja? Ni moja tu. But iko na all colors. All colors yenye mtu anataka. Ya Paxo iko ni blue. Yangu ni blue iko pia naiona. Iko. Hasa hapo kuna towels. Lakini hizi ni za watoto. Za kuhakisha. Mtu anaweza nunua akaange nayo mapema. Kama mtu hajapata mtoto bado. For future reference. Sasa hii nayo Paxo unaipata na 450. 450. Yeah. 400 ikiwa hivi peke yake. Ikiwa hivi peke yake 450. How cheap? Iko poa. Si hapo kwa just save. Just save kabisa. Kusave. Waambie wakuje na watakupata pia hapa, si ndio? Watanipata hapa. Mpiga tu ulizia na Edith. Edith. Ukija uliza tu unataka kusaviwa na Edith ako pia hapa hivi. Utapenda. Utapenda kabisa. Yes. Utapenda. 0720 616 098. Yeni. Hapa nao. Hizi sasa ni bed sheets. Hizi nazo ni bed sheets. Paxo hizi nazo ni za 5x6. Unapata na price ya 850 only. 850 only. Yeah. Ni bed sheet 2, pillowcases 2 za mkulima mdogo. Sasa hapa kunayo ingine kisha nunua ile bed kubwa ya 6x7. Napata hii hapa. Hii nayo unaipata na 1150. Yes. It's a very good quality. Yeah, ni ile cotton nzuri kabisa. Hii iko na bed sheet 2, pillowcases 4. Kuna all colors. All colors. Alafu pia ile yellow ya. Yellow ya nani? Yellow ya yellow ni ya Kikusta. Ya Mkamba. Kikusta TV. Unajua hata ni mnesa. Sasa hii ni ile yellow yetu. Ile siku nilikuwa na event nilikuwa nasema sasa nivae nguo ya yellow na pink. Nikaambiwa aziezi match yellow pink. Aziezi branga nikasikia hata kidogo. Kasikia kwani nikaambiwa ati wewe kwani wewe ni Mkamba. Sasa nikashindwa kwani Mkamba mna yellow juu ya maembe. Ni yellow juu ya maembe. Kumbe na maembe inatoka kwenyu. How much hii? Hii nayo si ni the same na hii Paxo. Ni the same na size moja. Unapata na 1150 only. Yes. Yeah. Unajua wewe ni mfupi sana sasa unaona nikiguza hapa juu. Ninakaa hivi. Alafu kuna wale wengine Wasafi. Timu Wasafi. Timu Wasafi. Tuko nayo hapa. Wale watu wanaitisha nini ya black wazitisha black. Hapa kuna Timu Wasafi tuko na yena hapa. Na iko na bed sheets 2, pillowcases 2. Hii unapata na 1000 only. 1000. Timu Wasafi. Yes. Kabisa. Alafu kuna pillows bado. Pillow nazo tuko nazo hizi. Hizi Paxo napata tu na 350 moja. 350. Na hii ni ile mzuri kabisa. Wow. Mambo iko chonjo sana. 350 shillings only. Yeah. Imagine murori soke na 700. Imagine murori soke wa yako kugura uko na kiguo leo ndio hivi. Just imagine. Just sikia morning imeandikwa morning glory. Fiber. Sasa juu nataka kwenda Mombasa kesho. Hii itaniuzia ngapi hii? Hii Paxo. Hii nakuzia tu. Ni set of 3 in 1. Hii unaipata na 9500 only. 9500. Yeah. Ziko 3. Hata nikuonyeshe juu. Unasema unataka kwenda Mombasa? Nataka kwenda Mombasa. Nione sasa uko Mombasa ni sasa nitaenda na gani? Taenda huko Mombasa. Nione kama haya haya ziko 3 zikiwa hivi. Sasa zinaenda zikiwa hivyo. Ukitaka kutumia kadogo. Haya, unaweza nunua kadogo kakia peke yake? Unaweza. Ni ngapi? Kama na maana na 4500. Only? Yeah. 4500 only? Hiyo tukitemka bosi acha hii.
Usiache. Watu wa Mombasa by the way nakuja kesho. Naenda kwa Mombasa kesho. Basi ameamua ataenda na ile. Nitaenda na hii kwa sababu naenda kuna watu wanaitwa Hodari Homes. Tunaenda na watu wanaitwa Hodari Homes kuuza mashamba. Sasa nitakuja na hii nitabeba na hii. Lakini unaenda siku ngapi? Naenda siku 3. Siku 3? Siku 3. Tosha nguo zako. Nguo zangu hata mimi unajua naweza enda nikiwa nimesimama hivi. Unajua hapa naweka nguo ngapi? Siku 3 ni trouser 2 peke yake. Ni hata moja inaweza kaa 3. Huko utaki blanket by the way. Nataki blanket. So iko sawa kwa paxo. Yes, this one is very good. Aka ni kazuri aje. Aka hata msika. Aka na wananga huko airport. Wakienda kesho mkiona nikivuta hii mjue anaenda pale airways. Hivi unaona watu wamevuta huko airport zikiwa hivi mingi kwanza. Paxo bwana. Kuna nini hapa? Unavutia hapa juu. Vizuri sana. Naona watu wamepandisha mabagu huko airport. Kadogo kikubwa kabisa. Sasa huyu ameenda majuu. Lakini tukiona airport tukiwa na kamoja tunajua umeenda Mombasa. Nitabeba hii. Na hii nyingine? Hii nayo unapata na 75. 75? Yeah. 75? 3. 7500. Yeah, 7500. Ni mzuri by the way. 7500. Sasa hiyo nayo unaweza surprise mtu nayo. Surprise mtu nitapo surprise mzazi. Sivyo sana. Surprise mzazi. Lakini sasa aka amenifurahisha sana. Simuni watu wenye wako online simninunulia hii. Ninunulia hii niko serious. Tunaenda Mombasa kesho. Naweza wakinunulia tu sasa hivi. Sio mchezo. Kuna watu wananipenda hapa. Ninunulia ni hii. Tunakupenda sisi. Tunakupenda. Unanipenda? So utaniongeza ngapi ninunue hii? Basi nikiweka 200 iko sawa. Mimi niweza na 200. Hata 200 iko sawa. Sasa ulikuwa unauza aje? 4500. 4500. Imebaki 43. 43. Very nice. Hii anabeba. Hii nayo? Gani? Kuna zingine hapa? Kuna zingine hapa. Kala unajua mtu sasa ni ile anajitakia. Kuna hii ya grey. Alafu kuna hii nyingine bado ya leather. Hii nayo unapata na 12500 ni 3. 12500. Hii unabeba nguo zote za mzee, za bibi, za watoto zote. Zinawekwa hapa. Hii unaweza beba mpaka na sufuria venye naiona ni kubwa. Unaweza beba mpaka sufuria. Haya. Twende sasa kwa mattress. Mattress nazo? Yes. Tuko nazo zote kabisa, tuko na spring, tuko na medium duty, heavy duty. Yes. Taform. Ani kila aina yote. Zote. Ile cheapest na ile cheapest sasa ni how much? Ile affordable. Ni itategemea na size ya kitanda yako. Sasa ukiniambia ni 4x6, kuna ya 6000, kuna ya 55. Alafu wewe unapenda usingizi. Kuna hiki kikubwa. Inaitwa Morning Glory Heavy Duty. Heavy Duty. Yeah, this one. How much? Hiyo unaipata na 12500. 12500. Yeah. Fantastic. Haya sasa tukitoka hapo kwa mattress. Hii ni kuuza mnauza ama? Hii tunauza bado wasomi. Wasomi na wale watu wa ofisi. Ziko bado. Sasa hii ofisi ni ngapi? Hii unaipata na 7500. 7500. Yeah. 7500. Naona inakuja mpaka na key. Unaweza kufungia vitu zako hapo ndani. Na mambo inakuwa chojo kabisa. Wow. That is fantastic. Yes, tuviete kumira liturekereirie guo. Nataka tuende hivi tuende tumalizie pale. Alafu huku kwa Just Save kuna kitu inaitwa fridge, kuna indo cioweka ine ta gas cooker. Icio ni twataririe hindi wenge. No tha ici fona tukaba gutariria ici. Na ninge rucio tugoka ninge guko tukatariria uhoro wa icio ciguru twina mundu wikaine ta Madam Beatrice. Nataka tukuja hapa hivi tumalizie hivi. Hizi ama kwa mattress hatuko nimemaliza. Na hizi za 3.5 za double decker. Hii nayo unaipata na 5000. Yes. Hiyo hapo. Alafu kuna hii bado yenye wanasemanga spring mattress. Spring mattress. Ndio hizi sasa. Yes. Hii unaipata na 28k. 28000. 28000. Kuna 5x6, kuna 4x6 bado spring mattress. Zote ziko. Kabisa. Karibuni sana 0720 616 098 0720 616 098. Wewe huku naona mpaka kuna baiskeli. Baiskeli, wacha tuanzie hapa kwa baiskeli. Hii ni ya watoto sasa. Onyesha hapa vizuri. Hizi ni za watoto. Sasa hii kama hii ni how much? Hii unaipata tu na 3k. 3000. 3000. Hii ni ya mtoto pia kwa nyumba anajifundisha. Huyu jamaa alikuwa anasema ati anaweza endesha kwa nyumba, hakuna mtu atajua. Wow. Hii nzuri sana ya mtoto mwenye anataka kujua kuendesha
Kabisa. Hizi nazo ni nini? Hizi zinaitangwa laundry baskets. Launching. Laundry. Or laundry. Kama ile machine, laundry machine. Laundry. Basket. Najua sasa hii kizungu yangu leo siko nimebeba kizungu sasa. Laundry. Sasa hii ni ya kufanya nini? Sasa hii kama nguo ni chafu, kuna wenye wanatumianga kuweka nguo chafu ama ile time umetoka kuanua kwa hang line, unaziweka tu hapa ndo ukuje kuzipasi ndo uzikunje sasa. Hii hata ni mzuri, unaweza toa kwa kamba ukikunja unaziweka hapa. Unakunja tu hapa. Ndo sasa utoe hapa uziweke pasi. Hayo hii unaipata na 650. 650. Yeah, 650 shillings. Yeah. Very nice. Haya. Na ile kubwa kabisa. Mko na nyingine kubwa kuliko hii, kuna mtu anaweza sema anataka kubwa. Hizo kubwa bado lakini zinaingia. Nikwisha zimeisha. Ya, kunazo mingi sana. Wow. Naona pia mko na kitu kingine pale ya kuosha choo. Kuosha choo. Tuko na kila kitu hapa Bakso. Hiyo nayo mnauza gapi? Wake na morali. Unaipata tu na 180. 180? Ikiwa mpaka baketi. Ni Kiswahili tunaongeleka huku. Leo tunaongeleka Kiswahili. Hiyo unaipata tu na 180 ya kuosha choo. 180 shillings only. Wow. Alafu sasa tunaingia kwa kuosha nyumba. Inayo inaitwa aje? Hii inaitwa ya kuosha nyumba. Hii inaitwa laundry. Hii inaitwa mopping bucket. Mopping bucket. Laundry basket ni. Laundry ni. Hii ni mopping bucket. Hii nayo unapata tu na 250. Yes. 250. Yeah, hii unapata na 250. Hii kia peke yake? Na ni gani umesema 6? 6 ni ingine. Si ni ya kuweka nguo Bakso. Sasa alafu kuna ile ingine kubwa kama hii hapa ya 500. Yes. Ya 500. 500. Kwa kwa just even really no try the number Sasa ndio hii unapata na 500. 500 shillings. Unaona hiyo ni ya kusukuma tu hivi. Na ni ya kuosha bado kwa nyumba? Bado hii ni ya kuosha. Kuna Bakso. Hii ni mzuri. Tuende na hiyo. Naweza kuruma juu unaiko na tumiguu. Hiyo ataenda nayo. Hii ni mzuri because sasa unaosha nyumba sio lazima ushinde ukibeba nini, unaenda tu ukisukuma hivyo. Na ni pesa ngapi? Hii ni ya 500. Hii ni 500. Ya shilingi 500 peke yake. Peke yake tu. 500. Unaona mimi sijazoea kuitumia na iguza inatokana. It's a very good and very. Onyesha na nini ya juu. Iko na ile ni ya juu iko. Mimi nadhani nikakuosha tu hivi peke yake. Acha nieleza hapo sasa. Sasa hapo nimekutoa max. Huko umenieleza iko na hii. Sasa iko hivi. Iko hivyo sasa Bakso. Nice. Sasa iko hivi. Mwiroli hana oguo. Unaona? Watu wasitumie karai. Watu wasitumie karai. Sasa mimi nilikuwa nadhani ni ya kuosha tu na duster. Juu unaona huko umenipea hii. Nice. Sasa nataka tuende huko juu. Leo tuthie kule iguru mwiroli tulikiririo guo. Madam Beatrice nioka tutaririe horo igi kindu gitagwo fridge na indo ingi citiganite. Ni ndakena muno kwarani nawe tiguo. We no wakena? Kabisa. Wakena kwarani na twaririe iko twaririe ikamba hani tukaongelesha kikamba kidogo. Uambie wakuje huko Just Save. Wameongelesha kikamba. Na kama mimi sijui. Lazima utuongelesha lugha yenu, tuambie uongelesha. Kuna wakamba bado? Wengi sana. Kwanza watafurahia sana. Utaona wakianza kucomment pale. Okay, nenda umeamuke kwa Just Save. Kwisi numbingi sindonzeo. Tutakuyo kambani. Tumwendete muno. Ndeso mengi na tumwendete muno. Ndina mbingi ukaiko Just Save. Kwa ngoma nana akamba ingi. Kuko Just Save. Sijasikia kitu lakini tumeona tumesema kitu yenye nimesikia Just Save sasa hapa. Tumeelewa kidogo. Nato viete wewe kama ndio kwa Just Save Electronics and Home Appliances. Na nato viete wewe. Sasa acha tuende tuongee na Madam Beatrice hivyo. Sawa. Kabisa. Na unajua uko na 200 yangu? Hiyo 200 tunaongeza hapo kwa nini? Yes, goko ribu nikuo runo nako kuiguru mirori ogirora kuhana gumathirukirie tukabera mone oguo kwina gas cooker kwina fridge na indo ingi
citiganite riu ri ndira kurekera video no haha uguo riu niguo ngimwikirira ri mugukorwo make sure no watch next video ni tondu gukoro yake ndukiukaine ta fridge twerethere horo igi fridge wakorwo na kiuria kiigi fridge ni ukweretherwo wakorwo na kiuria kiigi horo gas cooker ni ukweretherwo wenda microwave wenda TV iria cia kiriu iria njega na iria nene andũ menda size kuma 50 guthi na iguru ciothe cigukwa just wenda ginya size nini igugu wenda blender kindu giothe rakorwo kienda igugu wenda kindu gitagwo microwave ginya iria latest cia touch ciguku wenda dispensers cia kuthira remote ziko hapa indo cia tabo moni toto ida moni hau gucokia moni haha indo ici kana ne gashurak ona kwina irio ciothe ntukwa tukierethera thini wa next video ndio tuko turekereirio guo na wendi urakorwo kirorera rimwe no riko ni kwa just time na tu haha Utawala na nikumikira ningi video gikuria guo ingi indo iria ciothe cikuria kundu ukiukene taruiro tondu kwina andu kengirio kuria kwina branch ingi kundu kuikaine taruiro hari uguo kihunguro koguo make sure no tune in andu na cenja mutambo tondu tuko tukwerethera maundu le makihana handu ile hapa Action TV kuma goko duka-ini ya Just Electronics and Home Appliances guko ni mwena wa Utawala ni jitagwo Paxson Shege wagunya